Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anay ko, bulag ka kadi, ha? Nagdakkelantang matam, ngam di mo makita ti pagpag na am. Pasensya ka na, miss. Ay, missis. Sorry, Diyak mo yung gagara, ti panakadong parkukan ka. Ha? Inton maminsan, kita am tidalan mo. Saan kat aday takit din ag cellphone ti kukuam amagmag na. Wen. Pasensya kan. Kita animbag tidalan mo, tapno di ka makasakit iti padam a tao. Di ka agdanag, sana na maulit. Kat ulit-agtakid daw iti pasensya. Talaga diyak yung gagara, ti panakadong parkukan ka. Pasensya. Ingagaram ti diyan. Ay, surungkot. Ay, nawaw. Nagsungit ang dadya babae. Nagpintas pa'y mga rod. Itakla makita dadya, Dayo nga ta dito yung lugar, may. Ay, nagmayat kat ko man apatiltilan. Nakasupsuplada. Nagpasensyak lang aro din ka dapay ganas ng agdayamudom. Nagalas kat yung ugali ng dadya babae. Nagawid ako. Bayak man lagay. Laika! Umay ka man ditoy! Laika! Apay aya tata. Apay akas lang napudot ti ulo yo. Itimpla nak iti kapay. Ah? Anya? Kapi? Kunam tatang? Wen, apay, tulang ka. Ay nawaw. Nagbara ti panawan agkapi kayo. Diyos saan akape? Wen. Kumpormi ditan. Basta ikan nak iti mainom. Darasam. Mabit lang, tay timplaan kayo iti Diyos tata. Ang apay ngamin aya akas lang napudot ti ulo yo. Ada ka di napasamak? Kasano, kada nasabat ko babae itay. Jack inggagara ti pan nakadungpar ko ko na. Nagsuri ak. Inulit-ulit ko pa'y tinagsuri. Ngam kasta unay nga ungot na. Nagdakkelan ka no ti matak. Ngam Jack amo akitaan ti pagpagnaak. Anya? Naa. Ay nawaw. Apay akatawanak. Amangan mat no korsonada na kati babae anak ka din nung parmo, tata. Anya. Ay. Hindi ka man nagsaumot iti kastalay ka. Amangan no manggag na kaninanang mo. Ni tata nga talaga. Sanda tayon amangag ni nanang. Sa nga pulo atawan matan tinapalabas manipod pimusay. Ay. Apay kayat mo pa'y aya. Ti maadan iti may kadwangay na. No bilang anak ko. Apay kit din nasaan ngay tata. Basta lakit din nasingpet akas iti day ni nanang. Awan parikot kanya. Ay nawaw. Pagbirbiro ka kumamat itikas iti kinasingpeti na mga anak ko. Ay panagkunakit. Saan? Sana mapasamak na ita? Hoy, Ronnie, di mo't kinunak ngaglaba ka. Aldawan, ngam aging ga ita, di ka pala nakalaba. Anyang itar aramidam. Badamdaman to ka di. Bumangon ka ditan aldawan ko na nay. Apay manin aya. Ada ka di manin nakabadtripan nyo. Iso asyak manin ti pagpupudutan nyo. Numakapasuron mo't ita. Makapasurun ti. Adda lalaki anang dungpar kanya, kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Hay, nakalaslastog. Ay, di ka kumamakyap apa mami ha. Amuyo mat asaan tayo ataga dito Nakababayin ka ni Uncle George. Si kaman mat ti dungparan da no di ka makaungat. Sakit ibaga na pa'y laeng adi na inggagara. Amang ano talaga di na yung gagara mami. Ha? Ano ti pagsarsaritaan nyo dungpar-dungpar? Ronnie, sunya. Asino tinang dungpar ken asino tinakadungpar? Ada ka no lalaki anang dungpar ka ni mami. Kabayatan ti ipapan na iji tali pa Uncle.
Ay, kunakman no, logan tinakdakamatan nyo nakadumpar. Di nantumat nga mingkit kitaan ti pagpagnaan na. Panagkunak kat inggagara na tinangdungpar kanya. Basitak siguro iti panagkita na. Nasisingpit na giti tao dito ay ading ko. No, sino man day ta lalaki? Panagkunakit, di na gagara ti panangdumpar na kan ka. Amam mo amin at tao dito ay. Mami, inton maminsan na makitam da dya tao. Agsorry ka ko na, Anya? Tasyak pa yan tag sore? Ay saan? Nagswerten ngay no siyak pa'y tag sore. Ha? Naglaingan ngay? Gusto rin tanadin ko. Kaya hindi nagluto. Tamabisina ko. Hi, miss. Hello? Siyak gayam ni Ronnie. Ay, kwa, syakmat ni Laika. Mabalinti makipagayam kan ka? Katuwan Angam, aguray ka. Saan ka ataga dito? Saan ka di? Itakalaan nga min ang makita. Wen, nagbakasyon kami lang ka ni Mami iti ayanda Uncle George. Kasta ka di? Imbag man ta kinayat yu tinagbakasyon dito ikat nakaborboring. Wen nga rad. Ang amita, sana ko na maboring. Tanam amukan, Laika. Anya? Naangaw ka gayam, Ronnie. Pudno ti bagbagak. Sige panawan ka pa'y dito Amangan nga minobirbirukan na ko ni tatang. Ay, sige. Ay, intom maminsan. Ipasyar naktuman mo dito yung lugar yo. Katuan dahi talagayam. O sige, panawan ka pa'y dito Sige, agan-anad ka iti dalan mo. Uminom ka lang, pare George. Ado pa iti arak. Ag-order ka lang, aging gat kay kayat mo. Ay, katwa na. Mayat-mat kititikas na pa naginom ta, pare. Sagpaminsan. Una, pare. Occasionally ako nada. Wen! Pare, madamag ko lang. Ti babaya na sabat ko idi na minsan nga aldaw. Apay? Kanasino da dya babay? Panagkunakit dayo da dya dito lugar dayo kahit. Ita lang amin na makitak ti rupa na. Nagpintas. Iso na lang ta nalukmag. Angam talaga napintas pare. Nasuplada. Kastaya, pare lando. Uwan pare. Diyak mo't inggagara ti pan nakadungpar ko kan ko ana. Gamay na, pirmi kat tungot na kanya kon. Tumukno sa dilangit, tigura na sika. Ha? Ay, agure ka. Ninsamit sunya ka bagis ko tidakdakamatan. Agong ungot ka tasin magpati, di na minsan ngal daw. At ka no lalaki, at di mong parkan ko na kabayata na magmagna mapanidya talipapa. Kabagis mo ko na pare. Wan, apay nalipata mo na yan ni Sonya. Amang ano di mo lang nailasin, talimok magnamin. Ay nawaw. Ay, ni Sonya ay ang agpay suday jay paray. Wan, kinapudno na kit balo mo tanday jay kabsat ko. Agdwatawan mo tayo, manipod na tayo, asawa na. Sana ay kurso na dami din ni Sonya. Ha? Kaya't mo ka di tayo rito ka. Ay, nawaw. Apay, di mo kayat. Kwa, pare George. Nasing pwede kabsat ko. Kun may sa, agpada kayo na balo. Ay, nawaw. Ni bagam no, kaya't mo tayo bagakon. Ha? Ay, sika talaga, pare George. Tila malablabid mo. Sika. Saan nga minan nakabailan ni pare George ti agawid? Ta, nalaos ti bartek na. Iso nga intulod kon. At da siguro dakas apanggap mo anya. Iso abinartek mo ti kapsat ko. Ay, nawaw. Mala, iyunag mo kat ipaidam iti sofa. Kalpasan na rumarkan. Dayta, naipaida kong ti kabsat mo. Kapay, pare landa. Sonya, itimpla mo ti kapay ni landa ta pagkapyampay man ti kong pare, sakbay nga gawin. Anya? Ako pare, saanin? Ija iton balay nga kapiak. Saan?
Agkapi ka, kunak. Saanin. Inton maminsan ton. Sige, inakon. Manong George. Amom ka di ati lalaki anang itulod kan ka iti kalman dito'y balay. Kat iso ti bagbagak anang dungpar kanyak. Kabayatan ti panagnak nga agturong iyay talipapa. Muwan, di pare lang do. Nasingpet na dya tauson niya. Inanak ko iti bunyag ti putot na. Balo matanday jay. Parehas kayo. O kat, apaya kasta ti isang mo manong. Kaslada kayat mo asawa na. Ang mga no kayat mo ti sutor. Ay pakpakawan manong George. Awan oras ko kadagiti kakastabanag. Kan may sa, jak kayat ti mamartek. No way. Ay, sa paminsan lang nga uminom iti arak ni pare Lando. Ay oray pay. Jakon kayat ti makiasawa manong. Aho! Kuno bladay ta ka bagis. Amom ka de, nga day magbaga na may papankan ka. Ha? Anya day ta manong. Oh, makita. Interesado ka. Ay na, di ka nagpalpalikaw pay. Ibagamkit din no anya day ta. Kurso na nakakanumay. Day tatimbaga na kanya, hindi agsasyat kami. Ay, adayo mapo. Ay nawaw, di kag sasawit kasta kabagis. Ang mga nuinto nagangay at tumutin mangitultulod kan ka. Sa di no tinaggapuam lay ka, ken asino ti kaduam. Ha? Tatang? Sa di no tinaggapuam kunak. Kwa tatang. Nagapo kami ijay plaza. Impasyar ko ni Ronnie. Ronnie, iso ti amak. Agmanuak, tata. Kasya na ka ti Diyos, Barok. Kasla itakala makita. Taga-ano ka ngay, met Barok? Nakabakasyon kami lang iti inak dito'y tata. Ijay kami ayan da Uncle George nga agnanaad. No kasta, mison niya tinanang mo. Juan, siyak nga ron. Apay, ada ka di parikot. Akwa, awan met. Damdamagak lang. Kat asino mat day ti kadwam, Ronnie. Nilay ka, mami. Anak ni Tata Lando. Agmano ak, auntie. Ha? Mami, sumungbat kay tinasayat, ha? Tinak ibabain. Ay, kwa. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Noowanan pa nyo, agawitan. Adupay ti matrabaho ije balay. Bayam ka dilat tadagiti ubing. Sonya, Na, takinig dayan nakiti. Nataermat gayam nilanda. Agawid ta nga ro din, mami. Inton maminsan tumanan. Saka magpasyar ka nilay ka. Na, apay ngay akas na matandarik na. Ay, saan ang mapalinday ko? Shh! Mami! Ay, ewan, agawitan. Ala, umay kan, Ronnie. apay nga ta nakalaglag ang teriknak tungkol makitak ni Sonya. Estos, agayatak sa manin na. Ay na. Oh, apay akas taon na iti panagisem niyo, tatang. Agis-isem akaya. Umay ka kitin. Agawid tamutin anak ko. Tatang, Aday bagamlay ka. si kansamot ka daibaga na kanyak, tatang. Ay nawaw, kanya ko matibaga kaawan. Uy, in love samot to ni tatang ko. Ay nawaw, agtal na ka man dita. Tila madmadlaw mo. Pugtok na niya tiyada iti panunot yo, tatang. Ha? Ni Auntie Sonia niya. Ay, shh! Sardingan naklay ka. Hindi ka palagtal na dita, pay suwa kun na eh. Ni tatang nga talaga. Amuyo, no ni Auntie Sonia ti agbalin amay kadwa nga inak. Umanugot ak adagos, tatang. Makapasak nga ta. Dahita ti jak masungbatan, tatang. Depende siguro daytay ti diskartiyo. Nandiyan nga tati kasayaatan nga aramidag ay anak ka. Regaluam iti sabong kan chocolate, tatang. Oh, saan nga uso na ita? Tila isursurum mo't. Masigurado ka magustuhan na kanya Auntie Sonia, tatang. Basta tong palam dagiti ibagakkan ka. Ay nawaw, babakit kan lalakay kami.
Pang teenager la dagita nga isursurom anak ko. Da kayo ti makamu, tatang. Ibagbagak lang matno niya ti aramido niyo. Ngam no saan niyo akayat, okay lang. Ay, Sonya, sa dinong iti papanam. Ha? Ay, kuha Lando. Mapanak ijay talipapa. Ay, itulot kan. Total awan ba't papanak. Ah? Ay, kuha. Saanan, Lando? Nakababain matkan. Kaya to asawan agkuyog tan. Mapanak matlaji tali papa. Iso lumugan kan kanyak. Ay, dito'y tricycle ko gayam. No kasta, adamot mapan mo gatangan ijay. Wan, ada. Iso lumugan kan. Agkuyog tan na mapanijay. Hoy, yahoo. Gundaway kung dahito yung makikuyog kan kwa na. Bayampay lang tayo agur-ure a pasahero si Jilay. Makauray dahi jay. Ay na. Hoy, masapo lang makaiskurak pa'y kanisun niya. Oh, Lando. Napauli magkamatan. Ay, kwa. Ay, gayam Lando. Ah, Pasensya kan ididamot ta tinagkita. Ti amok ngamin idi kat talaga nga ingagaram tinangdong parkanyak. ay, dahi jay. Oh, awanan dahi jay, Sonya. Nalpasan iso lipatan mo. Agyaman nak Lando. Sakit diya ti dumawat iti pasensyakan ka. Ay na, nakapinpinta sa talaga ni Sonya. Apay nga tamaragrag sa kanak tunggal makitkitak. Ay na, nakalaglag ang tiriknak kan kwa na. Awanin kanyak dayjay Lando. Ay na. Agayatak samatan kini Lando. Apay ngay akas dumatan tiriknakan kwa na. Diyak matan malapdan. Kasla kayat ko paikit din nga arakupan. Husto ti kinuna ti kabsat ko. Talaga na singpat ni Lando. Sonya, lipatan tanday jay. Nay, umay kakit din Lumugan kan. Intan iji tali papa. Mubilang tagaram ni parilandukan ka. Damat lanam naman Sonya. Ha? Ay, kwa mano. Diyak ka mo Saan mat nga aram kanya ka? Kan may sa amangan no di na kayat dayjay. Ngamin, nakalukluk mo kakmateng. Imbaga nanto pa idi kursunada na ka. Nang runa idi na amuan na balokan. Kras na kakano idi. Magpada kay mateng nga da nasawa na iding. Anya? Anya pa ngay timbagbaganakan ka may papan kanyak manong Diyos. Nakitam. Kaya't mo butla mamuan. Ay, kuna na pa nga oray na lukmag ka. Kahit napintas kalata. Oray ka no, nalukmag ka ta, may bagay kan katikas tabagim. Ay nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbagam manong. Uwan nga rod. Kanya kumaga pa, nga gulbudakin ka. Iso ano arman na ka ni Parlando. Sumbata madagos Nasimpot na jay. Iso nga awan to, ti pagbabaw ya, mading ko. Nimot Lando ti sumungan. Ani George! Yo! Umayak man! Awan ni Manong George. Nasapa arim mo itay bigat. Angam dumanon ka Ay na. No armanak ni Lando ita. Sumpata ko na adakos. Kwa, kinapudno na. Sana ni pare George ti kagarak. No di kat si kason niya. Ha? Siya ko nam Lando? Uwan, Apa ya siya? numanugot ka ay no, armang kan. Sabong kan chocolate para kan ka. Ay nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbagam Lando. Uwan. Adda ka dinamnamak. Kwa, kinapudno na. Adda kayat ko nga aklunan kan ka Lando. Anya day tason niya. Ay, kwa. Adamatan marikrik para kan ka. Lukas ta. Ayatin nakmait. Kaslakas tan Lando. Ay, nawaw. Ay, di kanto agbabawi asyak ti inayat mo sunya. Ikarek, ayatan ka iti sub-subrapay. Ngem ti panagayat ko iti bagik.
Arami ti amin akabailak. Tapno magustuhan ti anak mo. Kas naakmat iti anak mo, Lando. Ang kasanutan nga ibaga kadag iti anak na ti may papan kadata. No siya kat awan pare ko ti anak ko. Nasingpet nilay ka. Iso nga amok ang maawatan na. Sa bagay, oray ni Ronnie nga anak ko. Man nakaawat met day nga ubing. Iso ang mamati ak ang maawatan nakmat. Ay na, I love you, Sonia. I love you too, Lando. Ay, wow! Aming tayo kat adda karbangan na nga agayat manen. Di tay nga rod sayangan, day ta ka nituno dumtang itibiyag tayo. Ngamin, saan nga amin kat maikan iti may kadwa agundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Bayan, tatapluraw. Ay nawaw. Sa nga ribo mo tayaw awat mo anisitaw. Day talang rutin na pangati akwartak, tata. Kung noot talati payadam. Awang nga road. Las day to yun akwartak. Ay, kwa, awanan, naibusan ti baryak. Agpapada kayo mo it asag sa sangaribo ti kwartayaw. Kasanong road day tan, tata? Talagang awang baryak. Sige. Uray, libre pa ila ti playtime. Hanggang tumulong kang agdiskarga kadagiti karga ti pasahiros, Ay, nawaw. Ay, agyaman na alaunay, tata. Isubli ko, ito'y sangaribaw. Ne, mayat matiisam mo, anisito kasinsen. Awan, talibre ti playtime. Apay man? Kastoy nga main. Nagluga na kani Tata Floraw. Ket sa nga ribo ti inyawak kaw. Diyak mo ekspektaran nga wang baryana. Kunak, ano ilista na nga utang ko? Inlibre na mo time. Malugi mat ni Tata Floro. Ano kasta? Sa nabali, ato tinulungak mo na nang idiskarga iti karga na. Nuapay nga minadi ka nagpabarya ije sentro, Nasayat kit di, Tanon na ilibre ti plitay. Isunto man ti aramidak inton maminsan. Tapno makalibre akto manayin. Anya? Loraw, lakay. Saan ka din ngayon bagam kanyak? Anapun no ti jeep itay. Ewan mait, apay aya. Lukas tanga raw, kurang to inyawat mo akwarta kanyak. Adan sabay, ti sana nagplitay. Ay, wan. Jakon sininger niya ni Sito di talaod. Tabuo sa nga ribo ti kwartana. Na, inlistam ko ba nga utang na Inlibre kaon. Sa nabalay, tinulungan na ka nang idiskarga iti kargak. Kanayon samot abuaw, tiyaw awat na tunggal aglitay. Saan ba't? Ita lang ngayon libre. Awan nga bin pagparyak, tasag sa sangaribo mo ti kwarta ti daduma pa sa hiro. Kasanaw no agruam, kaulitin nanto man ang tapno makalibray. Ay nawaw. Ay saan ba't siguro? Iti anya ko maaga po nga aramidin naman ang tikasta.
Ay nawaw. Hanyag ay ta nakasupot nga iniga Marilebe. Hey, coins, maray. Ay nawaw. An-anuam ti coins, maray. Ay, basta. Adamar ti pangusarap, maray. Sa pa'y madlaw na dagsan, maray. Ay, tali maribaw, tiin pabariyak, maray. Anya, Win, naimbag ko nam datin na urnong a coins di ta tersina. no an-anuam nga min, ati anu bariya, maray. Hey, secret ko pa'y laeng, maray. Sana mabalay nga ibagakan ka. Alaga ron, maray. Agpatuloy akmatan. San matgaya man agbiyahe nila kay Mau. Ay, Win, kuding na ita, maray. Ay nawaw. Anya day ta nadagsan na binagkat mo mat. Bakit? Nga niya kumapay ngay. Coins, asag pipiso na gitaw. Ay, an-anwam ti adu a coins. Ay, kat pagbariyam dagita, kadigiti pasahiros mo intun bigat. Ha? Ay, unay kan. Tangay ko nam, abuo, ti ibay-bayad dagiti pasaherom. Siya kon, tinagsapol iti coins, tapno at dalaeng ti pagsuplem. Ha, kita uklaeng man. Ay, di mo ibaga nga itugot ko amin day ta accounts intun bigat. Katwan tapno always ready. 5,000 amin day tao, lakat. Ay, nagdagsan ka nga awawitin day tan. Ay, nasayatan ti kastoy, tapno mabaryaam dagiti lokaw a pasahirom. Naglalo pa'y day nga anisitaw, kas lamang ti-trip may. Abangan no, agpasentro manayin kat buo asa nga ribo ti yawat na kin ka. O di saan mo manay na mabaryaan no ka. Ay, saan mo't siguro agagara ti kasjay? Awanan ti adu asa o. Alaam day ito'y accounts, tapno at dapagbaryam. Awan ka diti nang i-reserve iti front seat, Tata Floro? Ay, awan pa piya. Ay, agfransit kan Ay, wan man, tapno sa anak maipipit. Sigurado nga aduman ang ti karga dagiti kalugaran tayo. Mala, awan pa rekaw. Ingkalatay di sangon no kaya mau. Ay, agyaman naklaunay, Tata. Ay, awan pagyamanam, tagbayad ka mo. Tapadasag mamati ag front seat. Ay nawaw, anya to'y nakasupot ang nadagsan dito'y Tata Floro. Barbarya samat. Ay, kwa, for emergency purposes dayta. Emergency purposes. Wan, dayta, ti ibarya ka dagiti pasahiros kaw. Katno puro ako hinsmat, Tata. Isu nga ro, tiada. Aywan, nalagip ko. Si putam ani-anisito akasinsin ko, Tata. Libre ti kayat dayjay. Naibaga na nga inlibrem kano iti pamasahe na idi na minsan. Iso a plano naman ang asa nga ribo ti iyawat na intun sumarunong aglugan kan ka. Aya, Naimbag man ta na panunot mo ti magnitugot iti ado a coins. Isunto ti isuklim kan kwa na no sa nga ribo man ang tiyawat na, Tata. Tapno saan nga agruam dayjay a tao. ay, nadagsay na mabagbag ka to'y coins. Bakit? Ay, nawaw. Kaslasan mo't anak sayan, lakay. Wala ta exact amount mo ti ibayad dagiti pasahero kitay. Aya, ni anasito ngay. Saan ang nagpabagyaw? Awan mag. Inton sumarno alawas siguro maneng. Win tatalaga para ken kwa na dagita a coins. Narigat no agruam. Amu konti style na dya at tao kay. Ang mga mo ako ngat no coins ti isuklik kan kwada. Anya kumaga pa. Kwarta mo lata dayta. Idulin mo pa nga ron ta erwar inton bigat manan. Ang mga nutakawin da no ibatik iti jeb. Ang mga nuad dati buwas ang ribom dita, nanang.
Ano maya ti buo asang ribo anisitaw. Irwari man. Baryaak. Anya? Agawaan nyo at ang mga numaladawak itilakad ka, oh. Sigurado alumabas ti jeep ni Tata Floro inton madamdama. Apay nga minamasapol nga ipabuom. Kay suma lang nga igastos mau. Ay na, kasapula nga ron ti buo asang ribaw. Saan ka maawatan anisito? Mabidlaan, talaw ti pitaka. Ay sika magayang piyakanakan. Anya nga iteraramidem dito'y balay. Ay, umay kayo lang padigwan, antibitang. Ay, nawaw. Ay, kagyaman naklaunay, akaanakan. Sigurado ka magustuhan niyo dahito'y, anti. Tinola ko naman. Ay, wan gayam. Kaslaawan mat ni kasinsin anisito. Nagpabagyo manan, akaanakan. Agsingir samat manan, anti. Ay, wag. Numayad ti presyo tinatang. Ada siguro masingir na. Di pa kasdawak lang itay ka. Impabuo na ti kwarta na kanyak. Anya? Jak man amoy ti dayja kasinsin mo, Pia. Kaslaam mok ti plano na, anti. Anya kumangay. Impabuo na ti kwarta na tapno may libre man ang tiplete na no awan ti pagbarya ni Tata Floro. Ay naglukon! Ay, marikrik na ako na sa nga ribon sa manantiyawat ni Anisito kanyak inton madamdama. Ay, huston sa tiatap ni bakit kaw. Kenti na ibagay ni Pia kanyak, hindi na minsan ngal daw. Tata, bayadak to ti pamasahig inton malam. Di ka madanagan tag subliak mutlaang. Wala, okay lang mo kanyak. Sigurado mo lang nga exact amount ti hawat mo. Tanubo umana na sa nga ribo ti kwartam. Sigurado nga agbabawi ka. Ne, tata, okay lang ko nayaw. Hanggang nakaisam kay matamang kitkita kanyak. Apay? Ay, awan. Ada ka di rugit itirubak, tata? Ay, kwa, awan. Adala na lagip ko. Ay, ikaki din no ada pa'y lakad mo tapno malpasan. Plitek, Tata Floro. Ay, kunakon kay. Buo asa nga ribo man ang tiawat mo ni sitaw. Awan ka di man ti pagbaryam, tata? Ay, adan! Ay, nasaya nga rin kasta. Urayan blabit ti suklit isa nga ribo buwain. Wala, tata. Sa anak pa imot abumaba. Narigat nga min no agbarya ket agmanmaniho akbaraw. Ang mga numaksidinti tayaw. Well, tata. Take your time. Ada magaya mong barya ni Tata Floro. Ay, sayang ah. Kung ano makalibre ang manay. Ay, nawaw! Anya kayo dito, bilbilangan Tata Floro. Ay. Barbarian samay. Maguri ka. Ato yan ti suklem. Ay, nawaw! Apay, nagadutan! Awatang maun ata ni nagdagsain. Barbarya mga men. Apay, awan na duma. Ano samday tantay so tiyanda? Ni tatamay. Kas laluklukwen na. Saan mo't talaga lang nga barbarya tiyanda. Naimbag ko nam taadda coins nga intugot ka. Ay, kasano nga tamay bulsa day tangay. Ita, si kamot nagdagparikaot. Ay, nawaw. Saan man ngamin amasapol nga ibulsam. Igamam tinapatag ko na itad ko ti suklem. Si kamat ti masabat ko dito'y dalan kasinsin. Anya kay ta nakasupot nga iganam. Barbarya nga ron. Pugtuak. Barbarya ti intad ni Tata Floro asuklim saan ka day. Ay, masuro na. Kasano nga, may bulsa mo daytoy. Unakon ka. Nananata katawanak pa ilang mo kasinsin. Kunam siguro manan na makalibre kay tiplete nga malas mo tadamat tan barya ni Tata Floro. Nakababain itay kahit. Kasla pa'y makakatawa na giti pada ka pa sa hirap. Basol mo matlaang
Apay nga min abo asa nga ribo tiyaw awat mo kani Tata Floro. Narik na siguro nga igagagara mon, iso abim males man. Nakita ka nagpabagyaw ni Anisita. Apay lakay, siga ka day tinagluganan na. Kawan, Kay, as usual, buo man na sa nga ribo ti awat na. Husto ti atap mo bakit kan tinaibagan ni Pia kanyak iday. Kaya naman natin makalibre. ya, ay nawaw. Ay, naibaglangan, tada jay coins anadiskitar mo. Iso, timbaryak. Naibaga mo lang ni Pia kanyak ti plano na. Kuna na siguro ang makalusot manay. Baka katawa nga ron itay. Ay na, agkaling ita na nangawat iti sukli na nakasupot. Dahita atigan naman ti tao, akas lamang luklukaw. Kaya't natin makalibre. Ang malas na, tanakasagana kan lakay. Madakaw na ni Sitaw. Ay nawaw. Apay akas tatilangam. Kasladamanan ka apam. Masurunak iti dayja Tata Floro. Anyat na pasama kaya. Kita nyo matintin na suklik. Koyun sa amin. Kasano ang maibulsa day tangay? Anya? Nasayat kit di Tapno ada nakasagana apag playtime into nagpabagyo ka manan. Oho, sanay. Di ako naglugan iti jeep na. Apay na pudot ti ulom kwarta mo ilaang mo dayta. Kwartangam sagpipisaw. Saan ka di aplanadom ti amin tapno makalibre ka no awan ti pagbarya ti driver. Nakarik na siguro matay di so anang itugot iti coins. Nakababain. Inton sumarunaw, di ka ngamin agarame, di ti kalukwan. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, pletem kat bayadam, tapno padam atao kat maragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, una yan day to yatao. Ay napa. Anya tinakakatkatawa, Mary Jane Ay, kita umtiin pos ni Fiona aladawan na iti Facebook, maray. Ay nawaw. Awam matim makitak ama di iti post na, Mare. Ay, kita nakangis-ngisit, maray. Dandan ni Jack pa yan mailasin. Sabay, nangisit mo, tikawus na. Si kakit di mo't, Mare. Nauyaw ka mo, Piman. Ay, kapuno, mat. Napintas ko man ni Fiona, nakangis-ngisit mo't, maray. Ha? Awan ti ser-serbi ti kinapintas nung nangisit ka mat, maray. Ay unay kan, Mare. Amom ka deti kunada amore na beauty. Mingmingam anaimbag tiladawan ni Fiona, Mare.
Kasta ti kunada a Morena Beauty. Kasta, tinapintasken ka, Marilisa. Ay nawa, apay, kasta ti panangkitam kanyak, si Kaandong. Nangangkutimbagam ka ni Kumarim Alisa itay bakit? Ah, apay, anda ka di tidakos ng bagak. Nauyaw ka launay, mate. Uray ni Fiona akalugaran tayo. Uyawam. Saan na pa naguyaw dayjay? Indescribe ko laang mat. Sa may sa, puno mat, nangisit ni Fiona, lakay. Man ano ko mano nangisit. Kasjay nga rod mat ti pulida. Morena ama ko na. Ay na, awan ti sir-serbi ti kasjay a kinapintas. No, nangisit mat. Ay nawaw. Katsi ka ngay. Napudaw ka ngagpaiso. Ngam nangisit samot ti kaunggam bakit? Ah, Nalabos ti kinauyaw mo? na. Saan pa naguyaw dayjay? Tapod no mat. Ay ulitak. Morena ti pulida Fiona. Iso akas jay mat ti kulay na. Katsi ka. Napudaw ka. Ta napudaw ti puliyaw. Naawatam ti kayat ko asawan. Ah. Adaman sa ludsudag kan ka, Auntie Lisa? Anya day ta Fiona. Ada samat sakit tinakam ni Auntie Gina kanya. Ah? Kasanumat anay bagam ti kasta, Fiona? When tatunggal ada i-post ko iti Facebook kat kanayon nga ihahariak na. Uray awan man tinakakatkatawa. Numamingsan, ag-comment pa iti dakas. Ay, kwa balasang ko. Ibagayo ko matipod no kanyak. Talaga mas daawak no apay akas jay ti reaksyon na kadagiti Facebook post ko. Ay, jak man na mo iti kumarik balasang ko. Di mo latan kaso. Kimaro siguro manen. Uray di yu idiretso. Iti kasta a reaksyon nyo kat amok latan ti sungbat iti saludsud ko, auntie. Talaga nga i-block ko ni ti Facebook day ta bakit? Makapasuron. Sapay amin na post ko kat ihahariak na. Awan mo ti makita ka nakakatawa nga i-post ko. Napudot man ang tiulom, Fiona, anak kaw. Masurunak lang na iti dayjay bakit tata? Aday ta, in-block ko ni iti Facebook. Sino abakay? Asino kumapay? Tinapu daw akaaruba tayo, abirbir nga sanda arena, dagiti managuyaw, tata. Dayta, bakit Gina, tata? Manumot din titawan na, kasta pa'y laang ti kapanunutan na. Ay, nawaw. Di mulat ay kaskaso. Ay, na, tatang. No amuyo lang ti naramid, dayta, bakit kanya? Kasanumay, no panunutin na nga awan respetum kan kwa na. Tatang, narespeto ak a tao. Ngam no kasya klasin ti tao, saanan ang masapol ang may respeto. Kasano nga rod nga respeto tayo, no di namat ammo nga irespeto ti pada na tao. Na. Ay nawaw. Tsak mo tin mabiro kan ti Facebook account dayjay a Fiona. Wala, nagsukat nga ta, idinagan na iti Facebook. Oy, itay pa akasarsaritam tabagim Apay. Nay apong, sinukatan samot ni Fiona tinagan na iti Facebook, lakay. Anya? Ay una yan. Biyag samot ni Fiona ti bambantayam. Imbis nga gluto ka. Mapanak pa imot biid iti ayan ni Marilisa. Ay agluto ka man. Sardengam ti kasta nga ramid mo. Day tabiyag ti sabali at tao ti pakibibiyangam. Adapay mo na ba ti amasiday di rabi Supay laang iti si daum Apay umanay aya. ano sampay laang. Agluto akto intun madamdama. Malala, tayo nakon. Maray, Marilisa. Ay nawaw. Si kamat gaya, Mary Gina. Bigbigatan nga imay ka. Anya ti masapol mau. Ay na po, Maray, diyak mo tin mabirukan dagiti Facebook post di jay a Fiona. Na, ni Fiona manan. Kita kumano adamanan ti baro a post na. Ang diyak mo tin mabirukan. Ang mga no nagsukat kidi itinagan na, Maray. Ay, saan mat? Nakitak ti post na itay kat isupay lata, matinagan na.
Na, no kasta nga rod. Apay ngay, ajak mabirukan ti Facebook na. Nan, kita man mare. Ato, kita ma. Gusto mo ti spelling ko, mare. O, kita. Ay, sos. In-block na kan samot tan mare. Na, apay ko mga i-block na. Apay nga bin nga ihahariak mo dagiti post na mare. Nakitak pa iti comment mo idi kalman. Nakababain mo't piman nga ag-comment ka iti napintas ngem nangisit iti post na. Kat amumot nga adu ti makabasbasa. May talaang ti makagapaw. Na, nagrabaw, mare. Ay, Marilisa, kasano nga minan ti agaramid iti Facebook account. Isurunak man Adamat tan Facebook account mo, Mari Gina. Ay, mga ramid ako ma iti may sapay. Tapno updated ak. No, adati i-post day jay a Fiona. Ay na, huston Mare. Sarda nga mo ni Fiona. Kayat mo ka de, aguraan na ka. Na, apay kumaagumura kapudno mo tanangisit, maray. Ay saan akas jay tinangisit, Mare. Murena, kunamot piman una yan tanangisit. Oh, diretsyon nakit din, no di na kayat nga isuro, mare. Maawatak mo't kay. Ammo, Mare. Concern na klaang matkan ka. Huh? Kastaya mo't ti kumare. Ay na, Mare. Ididamo, ni Maritis ti kanayon mo nga uyawan. Ita, ni Fiona matan. Binulan sa matan nga ada kaap-apam akalugaran tayo, Mare. Apay nga in black nak iti Facebook si ka Fiona. Ay napangaasim, Auntie Gina. Awan ti oras ko amakiapa. Awan ti oras ko amakiapa ken katapno ammom. Ay na, no siyak ti si ka. Rogyamot nga minan ti agpapudaw. Nay, narigat man ti kasta, napintas ka agpaiso ngam. Nangisit ka mat. Ammo kon. Saanan ang masapol nga ibagam, Auntie? Ay among friendly advice lang mat. Di balin ti kastoy akulay ko. Tinapatan, nabangluak. Saan akas kadagiti daduma dita? Napudaw nga agpaiso ngam napigsamat ti anglit da. Sa maysa, nakutungak ngam amok ti agtrabaho. Saan akas kadagiti daduma dita? Dakkel ti bagida ngam sadot damat. Naa, siyak ka day, ti patamaam. Apay, napasagidan ka kadi, Auntie? Pasensya kan jak inggagara. Na, agraraman ka mat. Eh di kasta nga aramid mo. Napanagnagakapod no ti warwaras da adamag dito'y barangay tayo. Pudno gayam asika ti Reyna dagiti managuyaw, Auntie. Talagang awan respeto day jay a Fiona. Apay na ibagam ti kasta. Nasalaw ko nga raw di tadalan. Dakas kit din ti sa una kanya. Kanya timbaga na ya. Patamaan nak nga raw. No sikat ti manguyaw, okay laang. Ngam no sikat ti patamaan da, nasakit tinaka mo. Hindi kat agraraman day jay a tao Ammom ti agwarwara sa damag. Anya adamag mananday ta. Sika kano ti Reyna dagiti managuyaw dito yung lugar tayaw. Na, asino tinangibagay ti day ta? Isumiti pagsasaritaan da nanggag ko. Saan lagaya man ni Fiona tinagaramida miti kasta? Adumot gayam. Puno ka di tinanggag ka, Fiona. Nagsinong bat kayaw ka ni Gina. Wan tatang, diyan ko nalapdan ti bagi. Ay na, saan ka di ngayon baga ka di mulatan ni kaskasaw no niya ti bagbaga na. Naumaakmat nga minan tatang. Kunamlan asino nga agsasao. Gapula ang tanangisitak, mapandakit din uyaw-uyawan. Ay, day talaang Makapadismaya kan makapasair mo't itirik na nung kastoy lang tatang. Saan ko mo't siguro abasol no nangisitak? Saan mo't kita basol? Ngam di mon ulitan tinaramin mo Bye-bye amlatan ni Gina. Ngayon, isumot lati maibabain, itikas dyan nga rabidin na.
Imay kamat dito'y balay Mari Gina. Di mo ibaga, amay papan ka ni Fiona, ti umay mo manan ibaga. Ay, nawaw! Hay, nanano taro pa, Mare. Na, kurot-rot mo ton. Naa, ada ka din napatag nga ibaga, uno imay katap no uyawan na. Ay, saan ka nga uyawan, Mare? Amok daytan nga style mo. Ay, no kasta? Saan ka gaya mamaragsakan iti kadak, Mare? Agdin dinamagan dito'y barangay tayo ti inaramid mo ka ni Fiona, Mare. Amom ka di, ti kunadagiti tattao. Anya ti kunada, Mare. Si kakano ti Reyna dagiti managuyaw dito'y lugar tayo. Ngamen kadagiti amin a managuyaw akalugaran tayo, sika ti number 1. Anya? Pangaasim amare. No awan tinasayat nga ibagang pumanaw kan, jak kayat ti mairaman iti kalukwam. Day, si ka magayam, Gina. Anya kumaita? Ay nawaw. Awan pala na bagbagak ngem na pudot mo tinti ulaw. Kaya't yun sapay mo't anayunan mo, ti parikot ko. Adala kayat ko akid dawan kan ka. Anya dayta? Mabalin asar dengam ni Fiona nga anak ka. Ni Fiona? Ni Fiona nga agraraman? Na, aglablabas ka na. Ha, kasano? In black na ti anak mo, iti Facebook. Bagbaga ang mamu ti Jaya Fiona. Pudno anak kapagturpos iti panagadal na angam ay na. Awa mo modo na. Anya. Nay, apa yan bakit? Di ka matin rumrumwar? Hindi ka man ang bulakay. Madi talaga tiriknak. Apay, anyat na pasamat. Madi tiriknak. Tauray ni Kumari Lisa. Kasla kagurguran akmutan. Kaya mabutang siguro Na, anya kumangay ti pagbutngan na. Awan mo ti amo kadakas ngay naramid ko na. Mabutang siguro no mairaman iti dakas nga aramid mo. Anya? Ulit ka. Agdinamag dito'y lugar tayo ti naramid mo ko ni Fiona. Ken kadagiti daduma akabaranggayan tayo. Sigurado anadamag met dayta ni kumarem. Ay nawaw! Day talang ti makagapaw. Narigat met nga men no addagayem mo ang managuyaw. Narigat ti maakaranan niya. Tapno ibagaken ka andong. Awan ti sakit ko. Wanaim, addaken ka dayta. Ang may salang ti maibagak Agpanunot ka anaimbag, sakbay aguraan da kadagiti tattao iti entero a barangay tayo. Ay nawaw. Si ka magayam, Gina. Apay, ay niya masapul mau. Ada ka din ni Fiona. Kaya't kukuma ka sarita. Nagluluto di kusina. Ay, umunag ka. Ay saanay. Adalaang napatag nga ibagaken ko na. Ay, mala, mabit lang tayo baktanak ko, ha? Ay saanay. Urayag lata na makaluto. Sana. Ang mga mabanog ka manguray kan ko, na. Sapay karugrugi na lang aglutaw. Ay okay laang kanya. Awan ti parikot no maipapaniti dayta abahana. Agtugaw ka, Auntie Gina. Ay, agyaman na, Fiona. Anya nga minan ti gagaram, Auntie? Ay, amaw ka nasakit tinakam mo kanya. Kang padasaklat tamot ate umay dumawat iti pamakawan mo. Pakawanan na kumakadagiti nagbasulak ka. Ha? No, di nakpay mapakawan ay ka mawatak mo't. Ti kanyak laang mait, daytay maamwam pagbabawyak dagiti dakes aramidakken ka. Napakawan kan, Auntie. Maragsakan naklaunay ta nakaamiris kan.Aya po, kanakan, manu arabi mo tayo na sana ka nakaturturog. Kasta talaga, Auntie. Awan ti mako na a peace of mind no dakes ti aramid. Awin nga raw. Agyaman akmanan kaanakan. Agyaman tanapakawan na.
Marilisa, suman para ken ka. Ay nawaw, sa anak ba't adimawat? Ay, oray saan ka dumawat? Ikan kalat tamaray. Anya? Pista ka din, maray. Di na ka din gurguraan, Si kalaang mati kumarek makaaw-awat kanyak kay. Mala, umunag ka nga rudan, tapag sangwan tati suman nga inyag mo. Ado ti kapikat. Ay, uwan. Ay na. Naragsakak unay lakay. Kan apo naglagan tirik na. Anyat naknakan mo. Napanak iti ayan da Fiona itay. Kat okay kami lakay. Napakawan na kon. Oray ni Marilisa. No kasta, ijay tinagapwang. Ay, wine lakay. Isumulagaya mabasit tinabati asuman. Inikam ti kumarem. Wine lakay. Kita in-unblock nakmeten ni Fiona iti Facebook. O makitak manendag iti post na. Heart react kon tapno. Di na panunutan nga uyawag lakay. No kasta friends kayon, iti Facebook. Saan laangan nga iti Facebook lakay. Ay ko mayat ano kasta bakit? Agsingsing bet kan. Tapno di da ka birngasan iti rena dagiti managuyaw. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti padam a tao, tapno saan da kanto aguraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Regalong para kan ka, Vicky. Happy Mansari. Agyaman ako na yan, Alex. Awan kayam. Numabalin ko magat agawid ang madladagos. Anya, kat no awan pa'y mo't makaoras ta. Ako, ada na patagalakad ko. Kat no rabiin, di mo ibaga nga uray rabiin katagtrabaho kay ti garden mo. Pasensya ka na. Kanayon mo takasta ka, Alex. Awanin ti oras mo para kanyak. Tapno awan makunam. Mapantamang restaurant. Sino dito mawawag ka? Ay, kwa, mabit lang. Sungbatak, wan. Amangan nun ni nanang. Apay ngayon mawag ka. Itayak pa nga gururay dito yung restaurant ang nagtulagan ta. Makaumay ka kadiwan no saan? Ikan na pa iti 30 minutes. Unay ka baten. Ay nawaw, kas nakunakon. Itayak pa nga gururay dito eh. Umayak to ka di. Siguradom lang. Diyak kaya't amasayang ti oras ko. Wun. Aguray ka. Sa dino ti ayan mo? Adamang mangag ko alugan a lumablabas. Kwa, basta. I-text ka to. Alex, sino din mawag? Tikwa, tikumparek. Apay ka no? Salsalod sudan na, no, sa dino ti ayan ko. Kung
Apay ang masapul nga umadayo ka. Wala ta nakapsut mo ti signal dito nagtugawan ta. Ay, nakapsot. Oh, makitam day ta. Ah. Napigsamot ti signal ti cellphone ko. Ay, wala ta mayat siguro ti brand ti cellphone mo. Oy, kunak man nag-date kayo ka ni Alex. Karen, my friend. As usual, pinagururay nakmanan. Iso ang naggawi nakit din ah. Manan! When? Masurunak nga rod. Una yun dyan, nobyom. Tapa importante. Ay, dayta nga rod bakla. I-break ko man na talaga dayja tao. Uy! Di mo man ibagati kasta, tamo ka di mo kabailan. Namin anong imbaga mga i-break mo. Aging gaita, di mo inaramid. Urayan na lang ang mapuno anak bakla. Ay na, mano atawin yon. Kasta latater aramidon na ken ka. Apay, di ka mauma? Maturog takit din. Tamasapa ti trabaho minton bigat. Naimbag kanyak ta day off ko. Adda kung dito yung restaurant. Awan mo ni Karen. Napalan na nga eh. Ay, tinasayat. Awagat man. Tapno makasigurado ka. Nauma akon ang nagururay Alex. Nagawid akon. Isong agawid ka man ten. Anya? Oh, apay. Ada ka di reklamo? Adda kung dito yung restaurant ang nagtulagan ta. Apay adi mo yung bagbaga, nagawit ka gaya. Sayang ti oras ko ngayon, may. Di ka nagreklamo. Taoray siya. Nasayang man ti oras ko anang uray kan ka. Napuyat ka man, anak. Anyat oras na nagawid kay di rabi, aya. Alas 11 na nang. Nay, aga, sumantay ta. Uwit ka rod. Pudno ka day, tinadamag ko. Damag nga. Ada ngamin nang ibaga kanya, nga ada ka no ti sakit mo. Sakit at kinababae raw. Asino mo tinangidanon ni tikasta kada kayo? Ay, di mo sa ludsuday no asino. Basta sungbatam ti sa ludsud ko, no adda. Ay, sana puno day tananang. Kano good boy to anak yap. Sino timawag, Alex? Tinubyok tatang. Apay ka daw. Mapan ko kano sukunin. Itulod ko iti trabaho na. Kahit mapangka na. Adami motor mo. Mala tatang. Mapanak labi tapno awan ibagbagana. May wine. Ag tinulong kayo ay tinubyam. Si kamit di masalaw ka o karan. Kunak man no yung tulod na ka ni Alex iti pagtrab-trabahwam. Ha? Saan mo tata? Nay, kuna do si katay bawag. Ada nga binin bawag. Kahit kuna na, nobiak tatang, kuna na. Anya? Day off ko ita tata. Ay nawaw. No sana si katay tulod na. Sino ngay? Day ta tinaskan nga amuan niyo tata. Ay sapay la kumata saan na apod no ti atap ko. Anya ti atap yu aya tata. Mangan kayo din na pod na ti mangmangag ko asayang gusang. May papanit ti anak may. Agyaman nagtayin tulod na iti trabaho ka, Alex. Awan na nyaman na, Vicky. Busy ka ka din, tun malam. Apay? Akwa, jak mo't sigurado, no busy at. No, okay lang ken ka. Kano san ka busy. Umay naktumanan sukunan, ha? Kwa, dahi tati jak may pasigurado. Apay. Amang ano, overtime kami di jardin. Ado nga minti maaramid kahit. Makitan to Agteksak tulatan. Ay na, sigurado ka naklaat ka itibagakan ka, friendship. Anya day ta aya bakla. Nakitak ni Alex ang nobyo, iti agsapa. Ket? Ada sa bali ang babae ngayon tulog na si ka.
Anya? Ni Vicky, di ka bang ibang barangay? Oy na, nag-sweet da. Panag ko na katadamot ng relasyon da. Ama nga no ti babae na tinakita, madakdakamatan ni Tata Julius idiagsapa. Ada ka no intulod ni Alex anobya na. Ay na, talaga babaero tinubyom. Agsaga na day tanga Alex. Siya pa'y laang tilukluk ko na. Ay nawaw. Anya ti masapul mo, manang? Amo na katigayim ko, Vicky. Aywan gayam, siyak ni Karen. Ada ka di masapul mo kanya? Nadamag ko ngamin nga intulod na katinobyok iti trabahom. Saan ka mawatan, manang? Tapno malawlawagan ti panunot mo. Kita am daytoy aladawan. Oh. Saan? Sana mabalinda ito eh. Saan nga dito dagita aladawan ading ko? No saan ka mamati? Basta dagiti text na kanyak. Upat atawanan ti relasyon mi. Anya? Diyak mo, nanya ti rumbang nga ibagakkan ka. Nga may salaan ti sigurado. Agpada ta a biktima iti kinababaero day ta nga Alex. Ti ko na ni Alex kanyak. Single ka no pa eh. Ay na, nalaing nga gulbod day dya a tao. Ti awanan bain a lalaki. Sa dinaw ti papanaman akaw. Nakapurma ka man. Ada date ko, tatang. Ay nawaw. Ay, nagpuno ka man kanyak. Apay na sa balya purpurmaam. Ni tatang bet. Ay, makontinto ka kumambit tayo ni Timay sa babaay. Kasla babaero mo ti panagkitayo iti anak yo, tatang. Eh, isumot ti mangmanggagaw a pagsasaritaan dagiti maritis iti lugar tayaw. Ay natatang, di yo'y kaskaso da kita. Day talang amin ti aramidan da nga istoryan, nga isumot ti iso dan. Sino nga ron tinubiyam ngayon tulod mo iti napalabas nga daw? Nga bin nasabat ko ni Karen iti dayja akad ni daw. Kuna namit adi of na ka daw. Agrubata kid dahin, tatang. Agsarita tayo ton malam. No sana ka marabyan, ah. Oh, anya nga iti ko na ni Alex. Mapan ka ni iti imbagam a restaurant, Vicky. When? Nalabit na nagrubwatin day chay manang Karen. Kita am ti reply na iti text ko kan kuana. Ti ko na kat adda ka no iti garden. Wan ngagpaiso. Talaga nga ulbod day jay at tao. Nalabas nga ron. Makita no maaramid na pa iti agbabae, kalpasan ti aramidan ta. Narigat mo ti makiasaway ti kasta klase ti lalaki. Ay pudno launa ay ading ko. Narigat ti makiasawa iti lalaki nga adda sakit na akinababaero. Anang Karen, nag-text kanyak. Ti kuna nakat... Ada ka nun iti restaurant. Ngam dinak makita. Alala, i-off ko ti cellphone ko. Sigurado nga awagan nak no nabayag ti reply ko. Kumusta nga iti mga kadyo ni Vicky? Nasaya at met bakla. Anya nga iti narami dyo? Bimalas kami laeng iti loko a lalaki. Ti ko na siguro kat saan mi ama-amuan dagiti kalukwan na. Apay, masapol nga aramidan nyo ti kasta? Wan tapno ammo na tirik na ti malukloko. Wano, plano yo pa'y apagtripan. Tapno ammo na tirik nami. Naglaingan ngay. Aguray ka man. Makunkonsensya kan samat tan bakla. Di mo ibaga. Oy, kamali ti pampanunutom Saan akas ka ni Alex ti type ko? Anya pa'y laang tir aramidum ti pagtrab-trabahwak si ka, Alex. Dinak man namin replyan. Already ko na mo agdate ako, di ka matimay. Pasensya ka na. Ada nga min ti emergency. Di mo impakpakam mo. Tapno jak kumamo nagururay iti awan. Awan kayam. Ada kayat ko nga ibagakin ka, Alex. Oh, anya na ita? Break tan. Anya? Apay ngay?
Adayan na aramid ko di mo nagustuhan. Jakon kaya ta makita ti panagrup-rupam. Isardeng tanday to'y akalukwan. Agore ka, di ka maawatan Jak kaya ti makiasawa iti lalaki nga adda sakit na, Alex. Awan mo't sakit ko. Ti kinababaero ma. Ha? Saan ka di sakit dayta? Ala, agpakada akon. Tamang rugi kami manan iti trabaho mi. Ket pangaasim ha. Dinak ur-urayan dito'y ruwar. Tanakababain kadagiti katrabahuak. Naawatan? Naliday ka mo, anak ka. Apay, adda ka di parikot mo. Okay, lang, nanang. Ay, iti kasta lang nga, madlaw nga adda parikot mo, anak ko. Awan, di dak pagdanagan. No, adda parikot mo. Di ka agbain amang ibagakan niya. Dumngagak mo't kay. Ang dabit pa panak, nanang. Ay, sa di naman ay. Adda kayat ko akasarita. Dulyaws lakay. Talaga sa balay ti agparparit na kanya. Uras nga raw. Kinapudno na, hindi pa amang mga ko, babairo ka no anak ta. Diyak yung kaskasaw, takuna no, maritis laang. Na, kasla adda kayat mo asawin alakay. Malagip mo ka di na minsan. Ako na ni Alex nga itulod na tinubya na. Wine, apay kaday. Di off ni Karen itiday diyang aldaw. Ay, nukasta. Saan laeng ani Karen akalugaran tayo tinobya na? Apay, adda ka di pa'y sa balay. Sigurado kitam ko umad adayo pa yan no adda umawag kan kwa na. Madlaw nga aday limliban na. Aniya? Saan mo't mamartak ti anak ta? Hanggang may napok. Sakit na mo't tantikin na babae raw. Apay ngayon may kapailaang si ka, Alex. Di mo ka din nabasa, ti-text ko kan ka? Apay akilata makibreak ka kanya, Karen. Sayang mo ito patatawan. Sayang? Si kapailaang ti daganas na amang ibaga iti kasta? Di mo kumamit aramidan ti kastoy Di ka agdrama iti sangwanak. Tanakababain ka dagiti lumablabas. Please mo na. Ay, saanan? Kay kayat kula ti agbaak ngem ti makiasawa iti babaero. Sana mo ta babaero. Tailibak mo pailaan? Ti pa nagkunam ka di, kat jak amo ti kalokwam, Nagsarita kami ni ti may sa anobyam. Si kalaang matinobyak. Tailibak mo ni Vicky? No, kasta. Wan, amok ni Vicky anobyam at taga kabangibang a barangay. Kinapudno na, agayam kami pa yan. Kaya't mo ka dito, i-video call ko, ipakaamok kan kwa na nga imay ka dito'y balay. Sa anak sama ta na makaasawa, nanang. Ay, nawaw. Talaga saan ka ang makaasawa no kastalaang anak ko? Babaero kan tubo. Nga may. Ninanang mo. Kasta tiganabam. Day tiganabam dagiti babaeraw. Nagsarita kami kan ni tatang mo itayawan ka. Puno mo gayam tis istoryaan dagiti kalugaran tayaw. Kasano ngay amaadaan kayo iti apo ko no kastoy? Ay, saan minaparikot dayta? Ti parikot mo ke no adda nga tapay laang ti mangayat iti babae raw akasken ka ha. Awanan ti apo ko yung no diyak makaasawa. Ay kagbalbaliw ka nga minun Pag nakmam daytoy napasama ka anak ko. Nga main, saan nga ay ayam ni aya? Makontento ka iti maysa, di mo pagayayaman ni ayat, iti kasta kat awan to ti pagbabawya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, adda ka maat Isabel. Anya nga ita nakasupot nga imot mo. Merienda ta, Mare Ronalyn. Ay, kayat ka di asawan na ita, nga adaman ng tiinpaw it nila kay mo akwarta. Una, iso tinapan ko nala itay. Kita ti pitakak. Ado ti kargana. Ay, nawaw. Naimbag ka pa'y mare. Dati ipaw-paw it nila kay mo. Ibagam mo nga minkan lakay mo ang agabrod mat. Tapno adamat maawat mo asustento, Mare. Oho, hindi na kayo ko pa'y tiko na mare. Di na kayo ti agabrod day jay. Ano sa nakit din ti makipurpur diya? Nisumo nga ruti kaya na mare. Ala, saan ta na pagsaritaan nila kay mo? Ang mga numangeg na, kat panunutan na nga iso ti pagsarsaritaan ta. Mangirwar ka kit din ititasa, tag merienda ta, Mare. Un mare, uray, awan nila kay ko. Dati na panan na, iso nga okay lang. Mabit lang, tamangirwara kay titasa. Alalala, agtugaw ka pa'y ah. Nangalamit itinapay kan soft drinks, Ronalyn, bakit? Inyog ni Mare Isabel dayta. Anya? Wun, inyog ni Mare Isabel ko na. Ay nawaw. Kanayon na kansa mga ilibrity kumare. Wala, taada mo piman ti maaw-awat na asustento nila kay na. Ti sustento para kadagiti anak da. Saan na para kan ka, bakit? Ni Mare Isabel ang mismo tigimatang saan kumot na dinawat. Kauray ah. Ay, ipasikat naman ti kwarta at di na mo nagrigatan. Ay, bakit? Magbaga man ta kumarim. Inton kuan iso ti maawanan. Bakit ni Mare Isabel? Amunan ter aramidon na. Anya kalakit tin aya puldo. Simangpat ka din dagiti ubeng, nanang. Way, itaypay. Agbuy-buya da iti TV. Nangan kayo ka din. Diyan pay. Awan pay mo maluto ang masida. Kat nagluto kayo kumaa. Adumot ti saluyot dita. Saan nga ron kayat dagiti anak mo ti saluyot? Ay nawaw. Di dan agin arte. Tanangin na ti magatgatang itapanawin, nanang. Na, damo piman tay kwarta nga inpaw it ni tatang da. Isu kumaati igatang mau iti sidaen da. Anusan niyo pa'y laeng, nuan niya ti adda dita. Gumatang akto ti masida inton bigat. Nalipatak mo ti gimatang itay. Anya! Agbeles ka tada papananta, Mari Ronalyn. Ay nawaw! Sa dino nga iti papananta, Mari Saben. Agpasentro ta. Anya nga iti aramidon tay jay. Mapantaman agpaparlor, Mare. Ay, Mare, si kalatan ti mapan. Apay ngay. Awan ti kwarta nga usarek, Mare. Saan pa'y ngamin ang nakasingir nila kay ko? Si kakit dimot, Mare. Ilibre ka. Ay nawaw, put na Mare! Wan! Siyak ti makaamu iti kwarta agastusen ta, Mare. Isong agawam ti agpelas, taurayan ka. Ay, mabit lang nga ron, Mare Isabel. Agpulisak laan.
ken ka, Mare. Bagay mo ti unat a buok mo. Ay, nawawa talaga, Mare. Agyaman ak unay atin libre nakmanen. Awan anyaman na, Mare. Ay, Mare, manungay ti binayadam. Ay na, di mon saludsudan no mano. Di ka madanagan, Mare. Saan ka matasingirin? Wala, dakil samot ti binayadam. Aglalo pa'y ka nangina ti riban ti parlor shop ana pananta. Di bali ah. Tas agpaminsan laeng met no agpaparlor ta, Mare. Ay, ala na, agawid ta nga rodon, Mare. Amang ano sapsapulan na kun nila kay kong. Ay, mang restaurant tapay nga umuna, Mare. Ha? Ada ka di ba'y kwartang, Mare? Adapay, Mare. Kita man, napuskol si ka. Ay, wow. Naa, kas kala nakakita iti al-alyapol daw. Nagpariband ka man, hain. Ay, di mo ibaga nga utang mananday ta, ah. Utang mo ta sasawam dita. Oh, pangalam ko may ti kwarta pagpariband mo. Kano agpadat ang mga wang kukwarta na. Pugtuam no sa dino tinaggapuan ti pinagpariban kaw lakay. Linding. Saan? Sa dino nga rod? In libre ni Marisabel. Ah, Nagpaparlor kami itay. Kat awan apulos tinagastos ko lakay. Ni Marisabel tinagbayad iti amin. Agraman pletek. Kan amom nabsugak pay. Nag-restaurant kami. ay, wow. Ay, tapong ta talaga apasika mo di kumari man niya. Ay ka, bayam nga agpasikat. Sana bale, tama iranranod tama. Nagpasintro kayo kanumot ken ni Kumarim Asabel anak ka. Kas makita yung mat nanang. Nagpakulay ka manon iti buhok mo. Bagay ko kadimot laeng, nanang. Na, daytan samot tan ti papapanan ti kwarta nga ipaw-paw it nila kay mo anak ka. Saan mat nga amin, nanang? Di yung kadi makita, ti groceries nga inyawid ko. Puro noodles kan dilata mo nga raw dayta ipakpakan mo kadagiti anak mo. Ay na, nanang. Apay nga minakontraan yung amin nga aramidag. Wala, tasana nasaya at nga agsaysayang ka iti kwarta. Padunutom kumamot tirigat nila kay mo ijay abroad. Tapno laeng adda ima ipauit na akwarta ken ka. Katwan mat, asino ayatin ang ibaga nga agsaysayang ak iti kwarta, nanang? At daman sa lutsudak kada kayo, Nana Mila. Manya dayta, pul daw. Apoy, manuti ipaw-paw it ayan ni Pari Jigaw ko ni Ronaldin nga anak yaw. Ay, hindi ka di na mo ibaga luman daw. Ay, kasta. Payan na sa ludsud mo. Amangan no dakkel. Ngamin, tunggal umay ijibalay. Ada pasarabo na kani bakit ka? Anya? Kasi di na minsan, ada insang pet na soft drinks kan tinapay. Kan saan laday tanana. Isupay ka tinangtad iti pagpariband ni bakit ko ah. Nukas ta. Ilib-libre na gayam dagiti kumare na iti kwarta nga ipaw-paw-8 nila kay na. Sabel, pudno ka di tinadamag ko. Inlibrem ka na ti kumarem. Asino mat tinakadamagan yung iti dayta, nanang? Pudno ka day. Ay nawang, saan mat adakas no ilibrek ti kumarik, nanang? Ay nanak ko, imbes nga idulin mo. Saan? Taos usarem samot a pagpasikat. Saan mat, nanang? Apay ko mga agpasikat ha? Uray di mo aklunain, madlaw mait. Naparamag kalauna yan, anak ko. Ay nawang, Palpalagipan ka manay. Mangipaupaw it nila kay mo iti kwarta tapno adda usaren dagiti ubeng. Saan at tapno adda iliblibrem kadagiti kumarem. Di mo ipasikat ti saan mo anagrigatan anak ka. Pari Jigaw, kumusta mo ti biyag mo nga dito abroad? Parigat, ano san lata pare puldo? Sige ngay.
Awan ka di mo ti planom nga gabrod. Ay, kaslajak met kabailan pare. Naimbag ta sinong batam ti awag ko pare. Kunak doon nagsukat ka iti number. Wan mo pare, nabasak pa'y atitiks mo pare. Abay, anyang aminin tayo bagam kanyak. Pare, di bakit mo ngamin? Apay ni bakit ko pare? Kanayon na nga libre ni bakit ko. Amom ka de, nagpaparlor da iti napalabas alawas. Ket ti kwarta nga impaw it mo ti inusarda. Anya? Day tatipod na pare. Kayat mo ti bakit ko ata libre nga rod. Amom mo day jay, rupat kwarta. Isumot lang gaya, manala ka ama ibos ti ipawpawit ko. Pare, di mo ibagbaga ka ni bakit mo nga imawaga ka. Kasaritam tulat tanwan. Narigat no ilibre na kadagiti gagayem na ti kwarta nga ipaw-paw it mo. Puldo lang kay. Asino di kinasarita mi ti cellphone? Ay, kwa. Asino? Ti kumpare ka. Asino akong pare? Basta kumpare. Ay nawaw! Ado ti kumpare. Kasano ang maamuak no asino kadakwada ti kinasarita mi ti cellphone? Ay, agraso naklatan. Tapno saan na makadlaw ni pare Jigaw. Ang mga noagi pulong di bakit ka ni Marisabel. Oy, lakay. Di ka mo tin sumumbak. Asino ti mawag ko na? Ay, ni pare Jose. Sino a Jose? Awa mo ti amo ka kumpare ngagnagan iti Jose. Ay na. Diyak man amukang ka. Apay masapol ama mo am amin na ya. Sino ta umawawag Sabel? Ita-ipay nga agriring ta cellphone mo. Ni Diego, nanang. Apay nga ruda di mo sungbatan. Anya nga taman ng tibaga day tatao ay. Ay pakumustaan na siguro dagiti ubeng. In-text ko matkin kwa na anasayati ka sa sadag iti ubing. Nga masapul pa ilang nga umawag mo. Kaya na siguro mo tamangag at tibusis da. Ay na, nanang. Nagadulakit din na drama na. Apay ayaan na pudot taulom. Kasano, manula ang timpaw itday ta Diego idi napalabas alawas. Sa ita, awag nga awag. Ay nawa. Numano ti impaw it na, anusam nga i-budget Agyabang kakiday, takanayaw amang ipaw-paw iti usaran niyaw. Nukurang matlaang uray sa anan. Hello! Ibaga mo, no niya ti kayat mo nga ibaga tabisi Kumusta kayong dita bakit? Kumusta nga dagiti ubeng? Nasaya at damat. At ka di pa'y napatag nga ibagam. Mabalin ka di amang tibusis dagiti anak ta, Sabel. Sabado ita, napandaman na nakikaaruba. Kasta ya, Ay gayam. Apay abasit timpaw it mo akwarta kanya. i-budget mo na laing Kasano apay budget day jay kat kurang mat. Kasunong ibaga makurang. Isin mo latan ti magastos dagiti anak ta. Numano ti total na. Isu ti pawit ko intun sumarano abulan, Awan ka diti pa nagtalag mo kanyak. Masapul pa'y laeng ayang aglista Anya ti kunam anak ka. Daw-dawatan na ka ni Jacob, iti listaan dagiti gastos yaw. Wan nga rod nanang. Masurunak. Ay nalakalaang may ti agilista. Ay nananang. Adula amin alista-lista dita. Bueno, mabuteng ka kaday ang maamuan na ti kalukwam. Awan ti oras ko ang mga ramid iti listaan. Awam mo na duma apaka kumikumam kay. Ngam no busy ka, ay kasyalatan ti mga ramid iti listaan. Ay saanan nanang. Bayan yon. No awan ti panagtalit na kanyak, di awan laang. Masapul ay ang maamuan. No anya ti papapanan ti kwarta nga ipaw-pawit na. Karbengan namut anak ko. Amangang kiday. No adda nang idanon ken kuana maipapan iti panangilibrem iti kumarem. Saan adakas dayjay nanang? Sa maysa, sa anak ngamin nga imot, iso nga ilibrik latamat ati kumarek. Awan ti inbagak nga imot ka. Ngam, kita kumamot ta kontrolan. Saan aga po taadda, kat
irwar mo mag-amin ay. Nay, Marisabel, saan ka mo ito namang ilibre? Wun tamanulaang matipaw-pawit nila kay ko ita. Anya? Jak man amo, kalat a kinasayan na. Jak pay amo no apay. Na, kasanon ngay day tamaray. Ay, jak nga rod amo. Amo na mo't ngawan trabaho. Ay, una yun, Mare. Kasla, saan mo't ang makarik na nila kay Maun? Ay, day ta nga rod, Mari. Daw-dawatan nakpay itilistaan ka no tigastos mi. Anya? Ay, nawaw, Mare. Ay, bantayam nila kay Mau. Ang mga no adamot ton ti sabali, apang ipaupawitan na. Iso akasta, Mare. Among bakit? Rupat kwarta ka, mate. Ay, nawaw! Kasano mo tanay bagam ti kastapol daw? Nangag ko tinagsaritaan nyo iti kumarimitay. Apay, di ka mabain asika ka na yung ti libre na. Imbis nga agi savings. Sana yun. Sika mo tinti agnumnumar. Oh, di mo pa'y kaya ti kasta? Saan na masapol na dumawdawat akken ka? Unangam kasano nga iti kumarem. Awan no kanayon na ka nga ilibre. Awan maurnong da. Ay ko, damutin ka ni Marisabel day ta Kwartada nga rod man. Nagbain ka kumamit. Saan aga po talibre kat awatam mait. Kasano nga'y numaawanan da. Amangan no si kapay ti mapabasol. Tas si kaakanayon ti mairanranod iti ipaw-pawit nila kay na. Amom si ka, Diego. Maum-uma akon kan ka. Apay daw-dawatan nak itilistaan ti gastos me. Agpudno ka man kanya? Adda ka di sa bali apang ipaw-paw itam iti sweldom, ha? Ay, nawaw. Kahit ko lang ti makasigurado. Anyat kayat mo asawan? Ulbudak, kasta ka di? At nang idanon kanya nga iliblibrim kano ti kumarem. Sika pa yung taggastos iti merienda kan pagpariband na. Ha? Di ka makasumbat. Ay, awan na. Nukasta ka na yon. Ni manang latan ti pangipaw itang iti kwarta. Apay nga, ikatsyak ti asawam. Saysayangam ti kwarta. Saan mo mabalin na kanayon nga ilibrim dagiti gagayem mo? Panunutom mo ati masakbayan ti pamilya tayo. Saan na kanayon na napiksaak? Laglagi pun ta. Lakay. Amok asubra ti paw-pawit ko. Alam kit di daytoy agundaway Tapno agurnong ka. Saan ka taday tagpaspasikat iti kumarem ti raramidan? Ay, nawaw! Saan adakas ti mangilibre iti gayam? Angam kitaam, tadi mo sayangan ti kwarta adi mo mat nagrigatan para lang iti personal nga interes mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mabalin ka diti makitugaw, miss. Ay, sige lang, Manong. Siya gani, Waldo. Sige ngay. Anyat madaydayaw anagan mo ading ko. Angelica. Angel for short, Manong. Awan ka diti kadwam. On the way da, Manong.
kasagayan. Saan ka di pa naka-order iti inuman? Ha? No saan pa ilibre kan? Ay, saanan manong? Nakababain mat. Agorder kami to kadagiti gagayam ko intun madamdama. Ilibre kayo amin na. Manu kayo aya, tasya kung ti agbayad iti arak nga inuman nyo. Ladies drink latan. Ibagam no manu kayo, taaya pa akong ti waiter. Agas mo na dyan a ladies drink nga in-order mo, pare Waldo. Italang dayta, pare George. Ay, nawaw. Kat mo, idi pa yung makadlawak, pare. Tunggalad na makita mo na pintas at chicks dito inuman kat ilibre madagos. Saan mo ta, pare? Napanak lang iti CR. Sa balin ti table nga yan mo. Kasano numamuan ni Mari Minda ti kasta nga raramidam. Ay, sigurado ang makaumot na jay. Santa na pagsaritaan ti maipapan iti dayta banag. Agorder ka giti ni ti arak nga inuman ta. Imay ta dito itapno ag-relax. Sana tapno dayta pagsaritaan ta ni bakit ko. Malangarod. Tayo sigod latang ngayon inuman ta pare. Pare, agawitan. Mabit lang, pare George. Rabit, pare. At nandiyan ka nakagdetermar. Imbaon ni bakit amang sukon ka data. Agawitan, tana ibusan ti arak nga inumunta. Ay na, wow. Sana pare ko dayta ko nakarod. Mga lataman na. Waiter. Ay, saan pare? Talaga nga agawin akon. Amangan magungot ni bakit. Di ka kadimot, mabutang ka ni bakit mo. Nakasta, umuna kalatan. Agawin tayo din. Tapno sana na masapol nga taksi ka nga agawin. Sumaruno ako naglangaroden, pare. Sige. Itin mo kanyak ti bayad tinatang nyo. Idulin ko pa lang. Mabit lang. Tama nga lak iti allowance ko. Mangan kita pare Amangan no mangilibre ka manan iti ladies drink no awanak. Awan ton pagplitim nga agawin na may boss. Naimbagmat tanagawid kan si ka, George. Uray na kainumak. Amok lang tatagawid bakit? At iti bayad tinatang ta. Sangaribo la tinagastos ko ha. May isa nakasupot. Bayad tinatang da pare Waldo kan Mari Minda. No saan ko pa nga imbaunti ka na kanta? Ang mga no agsapan ti panagawid mo. Kas na ko amok ti agawid bakit? Saan nakakas ka ni pare Waldo? Ay, wan nga agpaiso. Kasla saan kayo mata nagkuyog ang nagawid? Nagbati nga ron. Ay, unay kan? Apay mat nga imbatim ti kumparem. Sigurado sa pulan ni Mari Minda dayjay. Kanyat maramida nga. Di na nga ron kaya ti agawid. Saan mo't na mabalin nga iguyod ko? Di iso kumati na ramid mo tapno nagkuyog kayo ang nagawid. Amang ano niya pa tiramidan na kanyak no pilita. Maray! Mare Julia! Maray, nakariin ka kadipay? Ay, mabigla ang Mari Minda. Umayan. Umunag ka, Mare. Agyaman nak, Mare. Agtugaw ka pa. Ay, anya kami ng tigagaram. Simangpot ka din ni Pari George, Mare. Ay, uwan, kasangsangpot na itay, Mare. Ano kasta? Sandagaya man nagkuyog kan lakay ko. Di ko na ni George. Nagbati nila kay mo, Mare. Ay, talaga da at tao. Maibusto man ang tinaglakwan na itinatang no kasta. Ay, saan, Mare? Impadulin na kanila kay kutibayad tinatangyo. Ay ha? Ay nanasaya at mo't nga rod ano kasta, Mare. Naimbag ka. Ta amo nila kay mo ter aramidon na. Nilakay ko ngay ay naapaw. No amukla ang ti pagin inuman day di sentro talaga asyak ti mapan mangiguyod iti day tao. Ay na urayam latan nga agawid, Mare. Delikadong nusurutam. Sapay adayo, kun rabiin. Ay mabit lang, Mare Tamapan ko ala ang tibayad, tinatangyo. Eh nawaw, awan mo tantibayad tinatang ni pare Waldo. Bakit? Kan naintad kun ka ni Mari Minda, idi rabi Ima ni Mari Minda? Wan, sapsapulan na nila kay na.
Kunak tuma nga mingkeng ka. Nagawid nga tan ni Pare Waldo. Ay, day tati sa antay nga ammo. Tinasaya at mapan kay ti ayanda. Mapan mo kitaan no nagawidan ti kumparem. Awan man. Madanaganak. Amangan kit din no saan nagawid iti rabi. Ay, apo, agsapa mo't gaya man nga mawan pa'y ni Waldo. Sa di naman nga tan tinapan ng dadya tao. May magabigat mo, Mariminda. Pare George, kastamat ken ka. Nagawid ni Pare Waldo. Ni, awang pa'y nga raw, pare. Ay nawaw. Sa dino nga, tinapnapanan na. Ay, apo, madanagan ak nga ro dun, pare. Sapay maditi tagtaga-inup ko iti rabi eh. Sige, tawagak ti gayam kung agtrabaho iti dayja nga inuman. Amangan no, dayja ni Pare Waldo. Uwan man nga ro, pare. Tanay, talaga madanagan ako. Kumusta ngay lakay? Nagawid mo't laang ti kumparem idirabi eh. Saan nga rod? Anya? Ay, una yan. Madanaganak. Amangan no siya tiguran ni Mariminda. No apay nga min adi mo iniyawid ti kumparem idirabi ilakay. Amangan no na, ibos ti kwarta na ah. Kasano ko maibos kat kasing singeryo lang mat. Wala ta, no kasta mapan ka mag-shot. Kanayon nga, gilibre iti ladies drink ka iti babalasang. Naimbag tayo nalak ti dadu maabayad tinatingda. Anya? Ladies drink? Uy, sabay nagngingi na. Ang nalabit nga wan pagpliti ni Pare Waldo, iso asa na nagawid. Anya? Sige, tawagak ti gayam po ang trabaho dyan. Kumusta nga pare George? Nawagam ka diti gayem mo nga trabaho iti inuman ako nam. Wan mare, ang pimanaw kanumot idirabi ni Pare Waldo. Ay, no kasta. Ala, sa dinungay dayan na ita. Sapay awan cellphone na. Naitang arod kat pare. Sige, tapadasik tagsaludsod ka dagiti karuba tayo mare. Uwan man pare. Ay, apo, talaga sakit ti ulo ti ipapa ay dayjay akong parem. Ay, pasensya mare ah. Mabuti nga kamang pilit kin kuha ng agawid idirabi. Amumatan. No niya timbagana. Iso ti masurot. Ay, mawatan ka pare. Ay, uwan gayam, agyaman ata, indulin mo, tay bayad tinateng mi. Awalan niya man na mare. Hindi ka madanagan ta sa pulong tayo ni Pare Waldo. Sa dino ti papanam ako nam, George? Inak sa pulong na ni Pare Waldo. Amom nga rod, no sa dino ti pangsapsapulam ken kuana. Makamuditan. Amangan kit dinu nagnag na. Naiturog na iti dalan. Sapay nagadayo ti naginuman yo idirabi eh. Ano sana na? Tinapatagkat masarakan tayo si bibiyag ni Pare Waldo. Huwag matkit niya. Kaduag tumat ni Mariminda inton madamdama. Tag house to house kami mat. Awan man. Tulungan ti kumaring. Kasi mat. Ay, nuapay kami na nagwunak. Hindi ko na ni Pare Waldo amapan kam uminom. Kasano? Di mo mat ammo ti agnakam. May saka mat. Italaang mat asaan na nakawid ni Pare Waldo. And italaang asaan kami anaggida na nagawid. Kasano ngayon ita Mariminda? Awan mat uray may sa kadagiti kalugaran tayo nakakita ken Pare Waldo. Uwan nga rod mare. Ay na, sapay la ko matapod no nga awan laang ti pagpliti na iso asaan ang nakaawid. Ha? Anyat kayat mo asawa ni Tiday Tamare. Awan ka di tinadakdakamat nila kay kukin ka, Mare. May papanitian niya, Mare. May papan ka dagiti babalasang iti inuman nga iliblibre nila kay mo. Anya? Isumati ko na ni George kanya. Tunggal uminom da ka no kat mangiliblibre ni Pare Waldo iti ladies drink. Nanginapay ka no nga rod, Mare. Na, ladies drink kayam, ah? Numanumat pima na babalasang tinggatangan na iti ladies drink. Di talaga ama ibos ti kwarta na, Mare. Ano wow? Sige
ganita, pare Waldo? Pare, hagyaman nagtasinapol nak. Anyat napasamakin ka? Nailaw anak. Naibusti kwarta, gapo iti ladies drink. Iswa nagnagnak. Hindi kwan, jak amon ti turungag. Ay, naimbag ta nasarakan ti gusto adalan, pare. Uwan nga ron. Ay na, sinapsapol ko iti manong nga oras. Nagkakapsot ka pa yun. Ay, agtugaw ka pa ibihit. Tayo bagak iti ka nakakangumay na tasukunan. Andayumot ti pagawidan ta. Ay, sapay kakapsot ka man. Mare, anyang iti kunan nila kay mo. Nasarakan na kanon nila kay mo, Mare. Ay nawaw, ay agyaman ak Diyos ko. Kat sa dinungay kano tinangkitaan na, Mare. Ay, magmag na kano itiigid ti kalsada, Mare. Agkakapsot pa yan. Naimbag tadabalon nila kay ko at tinapay. Iso nga at da minerienda na, Mare. Ay na, agyaman ako na Mare, Julia. Ay, hawan ang yaman na, Mare. Agawid ka nga rudan. Tagluto kay ti kanan nila kay mo. Sigurado ang mabisinday jay. Uwan, Mare. Kasta ti aramida. Pakanagpay, sakbay a sermona. Tapno sigurado ang mangeg na ti bagak, Mare. Ay, nagloko, DJ at tao. Agawid ako, pare Waldo. Mabit lang, pare George. Ay naman, apay, kat intulod ka mo tindi ti balayaw. Mga no nadakamat mo ko ni bakit ko ti maipapan iti ladies drink. Ay, wah, saan pare? Apay ngay nga ron akos ko silapan na kitay. Ay, tsaka mo pare, nailawan kaya man na istorya ka ni bakat ko. Mga no, naibagana mo tan ka ni bakat mo. Ay nawaw, di ka pa'y pumampanaw pare. Sigurado asir mo nanak ni bakit ko nawan ka. Anyaman na, iti pagsarsaritaan nyo nga kumpare dita, ha? Ay, ko, awan mariminda. Agpakpakadaak. Ay, sige, pare Waldo. Intan mi kayam ko ni bakat mo. Tibayan tinatangay padulin mo kanya. Mangan kan, Waldo. Nasakit ka di tinaka mo bakit? Di mun saludsudan. Ala, mangan kakit din. Ay, puno ka di nga inted da pare George ti impadulin ko abayad tinatang. Wen, inted na. Ala, agawa am kit di timangan. Tapno adda pamigsam. Tanapateg ti pagsaritaan ta inton madamdama. Kasla, but nganak mait. Naawanan ti adwa sao. Ala, agawa am kit din timangan. Naa, di ka mo malmal pa sa mangan si Kawaldo. Nakalaba akon. Ang mangmangan kapailaeng mo, dito'y lamisaan. Naimas nga ron ti makan. Mayat ti lutom. Naa, tabulaan nakpay gayam. Sanak amaalala iti kasta, agawa am kit di timangan. Ni bakit mait? Wenno, igagagaram mo tinday ta, ha? Ay, saan? Talaga naimas ti lutom. Ay, Sige man. Agsarita taman langin, kabayatan ti panangan mo, Waldo. Amangan no intun bigat pailaeng amalpas ti panangan mo. anyat pagsaritaan ta bakit? Pudno ka de, amang iliblibre ka iti ladies drink, tunggal mapan kayo agsyat iti kumparem, Sino tinakadamagam? Ibagam ti pudno kanya, tano saan? Talaga asinahan ka! Maysa! Ay, uwan, bakit? Ang saan din ang maulit? Maudi tayo jayan. Ha! Talaga ang maodin, tano ulitang pay! Talaga asinaan kan! Ladies drink, tarupam! Nagsakitin ayat ibagbagik bakit? Ala, aagawaam.
Mapan ka manen uminom, iti sentro, mangilibre ka manen iti ladies drink, kadag iti babalasang ijay. Aging ga maibus ti kwartam. Sakan to, magmag na nga agawid, inton awanan ti pagpletem, Waldo. Aging ka kadita kat nasakit tinaka mo kanya bakit? Ladies drink pa more. Pasikat pa more, Waldo. Ala. Ha? Saan mo't nasakitan ti bagpakek? Bakit? Nasayaat mo't mo kasta. Ala, tumakder kan dita. Taado pay, ti maaramid ijay garden, Waldo. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangilibre iti padam a tao? Ngam di mo mat kumasubraan. Tamang ano si kamatan ti maawanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Maray, nagpailin sa mo manan da ador kun samay. Napandan sa manan nagshot ijay ilay. Wen nga rod, Mare. Tsak ban amo no anya ti sublia-sublian da ijay nga inuman. Mabalin mo't agumatang dalatan iti tersenam tauray ijay balay ti paginuman ta. Ay nawaw, paritam namin nila kay mo, Maray. Ay na, Mare. Uray paritak ni Ador. Mapanlat ta. Nagagumaki di ani pari ador no may papaniti trabaho. Tatulungan na kamo, Maray. Ang sansamo ta nasaya at tikasta. Kasla inuman mo tan ti tambayan da nga kumparay. Ti pakasta awak laang, Mare. Mapanda iti inuman. Gamtonggal agawid dakat sanda mo ta nabartag. Ay ha? Wen, Mare. Uray parbangon nga agawid. Saan mo't amabartag, Mare? Na. Anya nga ron nga, teraramidon da ijay. Agtugtugaw dalaang, ijay inuman, Maray. Anyo ti kayat mo nga arak, paredor. Sanak nga uminom, pare. Si kalata na. Anyo? Tilang kabalam nga inuman ti orderam. Ay, nawaw. Imay tapay nga rod dito eh. Asan ka maglagay mag-shot? Iso nga rod nga uminom kalata no kaya mau. Si kapay tinang imbitar kanyak. Ita, saan ka kaya mo uminom? Ay, agpundo ka man. At naka di nagduma makagapaw. No apaya kay kayat mo tag-subli-subli ti na ito yung inuman. Awan. Si kakit dinit. At ako mga ko sa lutsudan, miss. Anya day chay manong? Mabali na maalak ti cellphone number mo. Ha? Tapno nalaka ko ma-text ka. No, okay lakan ka. Ay, mutoy ti cellphone mo manong, tay save ko ti number ko. Agyaman aklaunay. Ay, wala nyaman na. Amumot gayam tinagan ko manong. Amok Amy. Ta sinalunsod ko iti katrabahuam idi pa'y napalabas alawas. Oh, ato yun ti cellphone mo. Sikan ti mangi-save iti number ko, ha? Thank you. Ay,
Alangarot, agsubliak iti ayan tigayam ko, wan. Ang mga no makita na kasarsarita ka. Anya kumaita. Basta, sana mabalin, Amy. Secret lang da ito, ya. Nakita ka kinasaritan ni Amy itaya, pare. Ay kwa. Kamali ti pampanunutan. Di ka aglibak. Di ko nam siguro jak nakita niya. Inalam sa pati cellphone number na. Ay, agpuno akan ka, pare Di mo ibagbagay iti asawa. Sigurado aguraan nak numamon na. Saan kanto na makadwa nga agshot dito Amom, delikado ti raramidin pare. Ay nawa, siyak ka diti makaamaw. Basta tahimik ka lang. Kasanungay no adadan dumamanginanon. Asino kumamit ngay? Dua talang mo ta makaamaw. Naimas daw iti kapi Agyaman na ka bakit? Kunakman no inuman tinapanan niyo iti kumparem. Uwin mahit. Apay aya? Apay nga rod asan ka na bartag, ha? Apay, kaya't mo mabarte ka kung galagawid Saan matlakay? Ngam, mas daawak lang. Nakunayo nga inuman tinagapuan niyo. Ngam, apay asan ka na bartag ka nagawin? Anya nga dayjay. Nagtugtugaw kay laang ay jay inuman. Siyempre, kinontrol ko matabak. Narigat nung mabartag kami adwa ka ni pare sa amin. Kasta gaya. Uwin, samay sa nagrigat timhang Uber. Ay mare, adaman madlaw kaw ijay asawam. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, mare. Kanayon samot nga agload mare. Kan nakita pa'y, nakaisam nga cellphone iti naminsan. Anyat kayat mo asawan, mare. Kasla, adamot katetex na mare. Asino kumangay? Ay, hindi ka mo mare. Angam, agsipot-sipot ka mare. Ay, kasta mo laeng kat, daytay nubyok iday. Malas na laeng at naduktalak adagaw, sti kalukwan na. Aramidon na. Ay, makapadanag kamot, mare. Ay, mare, ibagbagak laeng, timadmadlaw ko. Anya ti aramidem dito'y ruwar lakay katrabeen. Apay, saan ka pailangan nga maturog? Si kaman ganyan bakit? Anya ti aramidem dito'y ruwar ko na katrabeen. Agpaangin nakla ko ma. Aguray ka. Ada ka text mo niya. Ay awan. Awan katitiks ko. Mutoy man nga ron ta cellphone mo. Ni pare sa amin ti katitiks ko bakit? Di nakululbudan na eh. Pudno ti bagbagak. Ay, mabit lang. Tariplayak ti text na. Agrubuat akon bakit? Na, saan ka pa'y matanangan, Ador? Isa runom to lata ti balontan Sa maysa, nasa papay mat. Urayam ang makaluto tamangan tapay nga umuna. Mabitla ang anday toy. Saanin? Nasken nga umunaak, tama nga no masapa manin nga agtudo. Kanayon sa mata masapsapa kalakay. Saan akas iti nga gidgidan tama pa ni Jigarden? Kitap no isupay matimalpas at trabaho Narigat no agin inuray ta. Ala nga rod, umuna kan. Anya pa'y nga rod ti maramidak ngay. Hello, Amy. Oh, hello, Manong Ador. Nakaawag ka man? Di nakadikagura. Itiyan niya kumaga po. Busy ak kami ni Dirabi. Iso ajak nakatext. Oh, okay lang. Mawatak man. Ay, nasayat nga rat ano kasta. Makalawas mo din. Nasaan kayo nga may itigayam mo dito pagtratrabahuak? Ay, plano mi ti umahin to malam. Agpakada klabi itwan. Sana balay, tasarongkaran kan tumanan iti pagtrab-trabaho inton malam, Amy.
Anya ti kunam, Ador? Agpaili kayo manan iti kumparem? Un bakit? Makalawas mo tayo na di kam napnapan. Saan na masapol, Ador? Gumatang ka pa'y lang iti arak iti tersena ni Mare Rosalia. Ta dito'y balay ti paginuman niyo iti kumparem. Saan na mabalin ah? Apay kumaasaan? Naimimas ti arak iji ili bakit? Ay nawaw. Anya kumati nagdumaan na, ha? Basta, naimimas ng ti magatgadang iti tersena. Agluto ak iti pulutan niyo. Sanin. Mapan kami lang nga iji ilay. Tapno, saan kamot lang mabannog ngagluto? Sige, inakom. Talaga mas daawak iti asawak, Mari Rosalia. Apay maut, maray. Kunak nga rod nga ijabalay ti paginumanda. Ngam, di namat kayat. Nagbolontaryo ak pay ang agluto iti pulutan da. Ngam, talaga adjakon nalapdan. Na, apay ka ngay, maray. Naimimas ka no ti arak iti inuman apapananda. Ngam, saan damat amabarbardag, Mare? Ay. Kita amaray. Amangan mo no saan nga arak ti subli-sublianda iti inuman. Isu asaan da mabarbartek ako na maray. Amangan no addan sa balay ama kagapaw. Gumatangak man, Mari Rosalia. Ay, ni, pare sa amin. Anyang ay tigatangam. Dua sardinas. Sige. Ay, pare, madamag ko man. Napan kayo manin kin kumparim nga ador ijay ili idi namin sa narabe. San ka day? Wen, napilitan na klase murot. Na, apay ngay nga raw, asahan ka ana hangover? Una, tasan mo't nga arak ti gagaram eh. Saan kami anak bartag? At dala ngamin chicks akay kayat ni pariadura subli-sublian. Anya ti kunam, pare sa amin. Sus, nailawan ko. Adda chicks, subli-sublian ni pare ador, ijay inuman Ay, kunam. awan kayam. Ay, itid mo ti sardinas. Tineta pa'y napatiga papanak. Ay nawaw. Ang damat awag kan Ador. Ako reka. Talk and text. Kunhan naman. Cellphone ko matiyagri-ring, bakit? Wan. Ada awag kan ka. Talk and text. Sumbatak ka din? Kwa. Ni, Ne, aday ta. In-cancel nan. Sino day to'y atok and text, Ador, ha? Babae ka di day ta? na. Saan? Kasi tinakita mo, talk in text. Kunana, oh. Di ka man agar-aramid si ka, Ador? Ay, mutuhin natin cellphone Ay, ko. saan? Duktalag, no asino day ta atok and text. At dalang maamok akalukwan nga aramid, makita ma talaga. Nay, apa yun, maray? Amom ka di, no kasano amaloktan ti cellphone nga da password na, Mare. Nay, maray, cellphone mo ni pare ador da ita. Kita ang Mare. Ada dua a miss call na. Talk and text ko na, Mare. Wan nga paiso, maray. Ni, saan mo't nga umawawag ti talk and text, maray? Ay, jak mo, Mare. Jak mo na niya ti rumbang nga aramidag. Ay, panagkunak, kat husto, tinaibaga ni Sami kanyak itay, maray. Anya ti imbaga na? Saan da amabartek, no kasta amapanda iti dayjay nga inuman. Saan ka day, maray? Saan nga rod, Mare? Nga main, saan ka no nga arak, tigaggagarain dayjay ilay, maray. Ti-chicks ka no ni pari ador, nalabit chicks mo't nila kay mo dayta, pinanaganan na iti talk and text, maray. Ano tararamidan dito balay, pareador? Ay, dakil aparikot sa amin. Anya? Abay? Nakita nga ron ni bakat ko ngay mawag ni Amy. Anya? Tok in text insib ko anagan na. Nalaing ni bakat ko. Muna at chicks ko na jay.
Ay, ko, pasensya ka. Ngam nailawaan na naibagak ka ni Mari Rosalia. Anya, sinaludsod na kami no apay saan tama barbartek no mapantay ti inaman. Ay, sus, kasano nga ito yun pare? Sa dino ngayon ti papanak. Ay, mabalin ka di nga ampunan nak pala dito balayaw. Agyanak pala dito ay. Ay, sana. Sigurado nga, gungot-ngot ni bakit ko. Ayan nga ti cellphone ko bakit? Awanan ah. Kasano nga awanan? Sa dino nga ti nang ipanam. Awanan. Impaanod kon iji karayan. Tok intex gaya ma. Ay, bakit? Sorry Ay no, masurunak at talaga ken kaador. Iti da ito akin napintas ken kinagagat kon. Maramid mo pa'y kanyak tikasta. Ako Jack may gagara. Tsuk ingagara ta rupam. Pakawanan nak bakit? Ay saan? Saan pa'y nga ita? Ne, enrorumat dagiti ulos kon. Manipod ita. Iti salas ti pagturugam. Nalawag ka day. Sus, ano salas? Ay nawa. Aginarte ka pa'y laang. Agyaman ka kit di ata iti salas ti pagturugam. Saan nga iti ruwar? No daduma siguro ang mga no ijerwar ti pagturugam. Ha? Bakit? Ipatanak si kaador ta talagang agburburag ti darakkan ka. Di ka madanagan. Inawagak ni nanang. Anya, apay nga inawagan? Imbagak nga umay nakasukunan dito'y balay, tayawid na kan. Diyak magustuhan ti kasta nga aramid mo. Ay, nawaw! Makontento ka iti maysa, tapno awan to ti agbalin a problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti mantika tayo, berting lakay. Mapan ka pa'y manggumatang. Ay kumudtoy nga rudan atay may gatang bakay. Agawaan manen Ay namaw, huwag ka di. Napay mano kilo ti gatangag. May salaang. Mantika lang ti gatangag. Wen, agawaam kunak Wen ko na lang rudan. Mantika lang tigatangam ang mga numaurasan ka manan. Ay unay kamatay. Apay niya pa nagkikitam kanya kaya. Ala, mutoy hindi gatanggaw. Ni ka di sunshine, hindi nakita ka naggapo dito'y tirsina maray. Wine. Asinong hindi kadwa na? Ako, nobyo na kanuma. Ay nawaw, dahil jay, tinubyo na. Sumuti ko na. Ampay, ada ka di parikaut, pare berteng. Apay niya mo nagustuhan ni sunshine iti dahil jay lalaki ngay. Ay, saan tayo nga amo Kastamot at talaga ni ayat ako nada. Ay, damag ko agkasarda ka no pa yan, tunumaya bulan. Apaw, nagpartakay. Dua atawanan, ti relasyon da. Italaang mga may nga nyawid na, tinobyo na dito'y lugar tayo. Kaya, apay dito'y lugar tayo ti pagkasaranda. Siguro Opo. Anya nga bintay ko na magatangan paray.
nalipatakit din. Nagado nga mi nasalsalod-sodom magparay. Awan ka di pa ni tatang mo, Lilian anak ko. Awan pa'y nanang. Day tati ibagbagak ket. Manti ka lang ti mapanagatangan nga maurasan manan. Ada siguro man tinasapat da adita dalan. Kat nagis-istoryada manan, nanang. Surutan man kidi. Oh, amok nga rod no sa dino dayan na. Uno saan, awagam. Ibagam nga gawaan na. Ay, nang, nabati na mo ti cellphone na. Ay na, awan na talaga dayjay a tao. Nakimari ti siguro manan kadagiti nasalaw na di tadalan. Ay, asidag lang ti tirse na papanan na nga maurasan mo't. Anusan yo ananang. Talaga siguro akastan ni tatang. Iti kastangar aramidan ni tatang mo, talaga anapanagkakon, anasursurok pa'y nga iti siyak. Agasam man ti kasta kinamarites na. Antuyin ti mantika nga impagatang mo bakay? Ijay samot ili tinapanambirteng. Samot ah. Iti tersinan ni Mariang Hila. Apay nga rod nakabaybayag ka. Ay ka nagis-istorya kami pa'y mo ta. Ay, amaw ni Sunshine. Apay ni Sunshine. Inyawid na magkanunubyo nan. Katanya kumaita. Bayam taiyawid na magpiman. Sana bali, tabalay damot ti pangyawidan na no bilang. Kaslamay la kay ginubyo na. No jaag kamalay. Sa nga pulon sa atawon, tinagbaitan da. Ay nawaw. Dayta, ti paglaingam si Kaberteng. Ay, amam, Mariveron. Adaman ti pagkamarites nila kay mo. Ay, dayta nga ron ti parikot ko, mare. May gimatang itayag sapa. Kat nagado ti salsaludsudon na mare. Masurunak nga rod. Manti ka lang ti umay nagatangan nga maurasan kit din. Ay na, kasta siguro mo't atit kinatao na mare. Ay na mare, sana kun amaragsakan. Nasursurok pa'y kit din ngam iti siyak a babae. Ay mare, makikaaruba ka mo nga minauray maminsan laang may. Siyak pa'y abisi ti kunam mare. Awan oras ko iti kakastabanag. Ngam no nila kay ko ay nawaw. Uray ammo na nga ado ti maaramid ijitalon, masango na lapta ti makimarites. Ay kagagangay na mare. Ay, siya kun ti maumuma, mare. Ay, wun gayang. Isubli kun tay bunang abinulod may, mare. Ay tang, ada kayo mo't gaya man. Irwar mo mangki day ta chinilas ko anak kaw. Ninanangay. Kaya di magas ijayan daan tim nga ang hila ah. Napanayin subli ti bunang abinulod may. Ala, apaya saan kayo pailangan nagkuyog? Sana balay. Ta saan mo ta nadagsan di bunang. Ingka na, irwar ti chinilas kaw. Tang, di yu ibaga, rumwar kayo manan. Mapana nga rod iti ayan ti kumparek. Agshit kayo? Saan? Ina makiistorya. Anyela ki dinayanak ko. Kas ka laki ni nanang mo ngagsalsalod-saw. Una ta sigurado sa pulan da kayo manan ni nanang no sumangpet. Kat awan kayo ang makita na. Basta ibaga manapanak iti ayan ti kumparek ah. Hindi kay madanagan anak ko. Saan kami nga ginom iti kumparek? Sa dino man ang dinapanan ni tatang mo, anak ko. Napan iti ayan ti kumpare na nanang. Anya, kunak man no nasakit ti sikat na. Ni tatang pa iti kunayaw. Ay, nawaw day tatao. Awan ti nasakit abakrang na dayjay no chismisan ti papanan na nanang. Pudno saan amamartag. Saan met amanugal. Saan ababaero. Ay na, sa bali ti bisyo na met, anak ko. Nang, bagbagaan nyo ngamin Di nakto pa ibang pangag. Urayan niya ti bagbagak. Kasla saan met makarik na. Sana balen, nanang. Tinapateg, saan na kayo akabkabilin?
Imay ka may, pare Berting. Umaya man makistorya kang ka, pare Pipitaw. Andiyan iti pag-istoryahan ta. Nagawid ka no magayam ni Robert. Wen, idila sa badaw. Nagawid data iso ti kayat ni bakit na. Panagkunakit saan na palubusan ni bakit na ngagsubli jabraw. Apay ka nung may paray. Dayta tijak amo, pare Berting. Ay, amangan mo ano adda kalukwan nga raramidin na. Ay aguray ka man pare. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Isumot din ang nagawa pagsasaritaan nagiti chismosa di tawiting siya. Itay limabasa. Ay nawaw. Apay nagpigsa ka tila payag mo. Ay ka talaga. Uray adayaw. Kan uray arasas ka. Mangag ko paray. Ay na, una yan day dya aberting. Rabiin ngam awan mati ko na ng agawid. Ay nawaw. Inak ka di sukunan, nanang? Ay saanan anak ko, rabiin. Delikado no rumwar ka. Irikap mo kit din tari daw, taumunatan na maturog. Kasano nga rod na sumangpat ni tata? Ay kaparikot na matan Asino nga mintin ang ibaga amarabian. Sigurado. Disturbo man na nitipan naturog na sumangpat. Basta irikap mo tiri daw kunak. Santay nga mo, ang mga nuplano na matan ti maturog, iti ayan ti kumpari na. Sapay di na yung tugot mo ti cellphone na. Ingagara na taam mo na nga awagan ta. Nalaing. Nalaing at talaga no may papan iti kakasta abanang. Sabihin, pare Berting. Apay di ka pa agawid. Madamdama pa ya pare. Tado pa iti pag-istoryahan ta. Amangan no agur uray ni bakit mau. Saan? Sigurado nga imunan na naturog day jay. Sigurado ka? Lungay siya tiguran ni bakit mau. Saan nga ron? Nasingpo ni bagad ka. Nya ka matang pare. Uno saan? Amangan no umay nakapay sukunan. Anya launay ayat ipagdanagan mo pare. Agawid akto ka day. Agtuga ko agiday. Tado pa iti kayat ko asalud-sudan kang ka. Meron, bakit? Woo! Dakaw! Lukatan nyo na tiri daw! Lilian! Woo! Bakit? Mabit lang, tatang! Agyaman naklaunayan ako Ay no, naglambak dito yung ruwarsi ka. Apay nga minita kayo lang. Ado nga rin tinagsaritaan mi iti kumparay. Wala mo nagkayong ngarudan. Inayadan nyo ti magna. Tapno sana madisturbo ni nanang. Apay, nagungit kita iti inam. Yun, kasanumot ngamin tatang. Imbis nga agina na kayo, nagdiretso kayo mo titayan ti kumpare yun. Oy, agreeing ka ditan Berting. Anyat orasan. Nasa papay, mate. Wen tamasapa taama pa ni Jigarden. Madamdaman to ka di. Iturog ko labi, tanin na puyat Asino nga mintin ang ibaga marabian ka? Italamanan. Italamanan. Inton sumaro na rumwar ka, itugot mo ti cellphone mo, tapno na lakang awagan ka. Nalawag! Naimbag abigat mo bakit? Awan tinaimbag abigat ko. Di ka kadiagong uy. Ay nawaw. Asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramida ma? Anya launay ay ati nagis-istoryaan nyo iti kumparim. Ay kaado Namuak nga ro, nagawid ka no ni Robert. Saan ka nung agsubli ni Jabro? Ta saan apalubusan ni Bakit na? Agraman day taamanag, amumpay. Agtugaw ka tapno istorya akmat kan ka tinagsaritaan mi iti kumparik idirabay. Tapno updated ka mat. Bigbigatan anak po dati ulong. Ay, mangan kakit din, tapno agrobwatan. Kariring ko pa lang agrobwatan. Anyat orasan. Amumat nga do ti maarami di jay talon ita. Agpuyat ka pailaang para iti day ta chismis. Rumabiin bakit? Anya kumaita no rumabien. Apay di tapay agaway. Ituloy mo kit di ti araramidam dita. At dain nalak kapag silaw ta. Ay nawaw.
Kahit mo asawan, ag-flashlight tang agtrabaho. Apay, ada reklamom. Apay, di ka pa'y nabanaw. Apay, di mun ka bailan. No chismisan ti papa na, saan ka mata mabambanog? Uray pa'y marambian ka. Ngam no trabaho dito'y talon, nalaka ka mabanog. Ay, nawaw. Kaya sa bali mo, Dayjay Pangaasim sarda nga mo, day ta kinamaritis mo si Kaberteng. Lalaki ka, ngam chismosa ka. Ay na, nakabamain launa yan. Mari Veron, ninsamo lakay mo di tata ulan dagiti aso idirabi ay. Ay, isungag pa'y sumari. Masurunak nga rod. Napay, naggapuan na ay Iti ayan ti kumpare na Diyak mo, nanya tinagsarsaritaan da. Apay, di mo sinaludsawd, maray. Ay na, sa anak nga interesado, Mare. Ay, si kakit di mo, mare. Ay na, Mare. Siya kunti mababain itikas dyan nga aramidan nila kay ko. Tunggal maibaon, mabaybayag. Tagayam, nakimarites pa'y nga umuna. Ay, no daduma, marabyan pa yun nga agawid. Ay, diyak amon, Mare. Ay, kapadasum abagbagaan amare. Ibaga makontrolon na mo, Di naktumot ladenggan, Mare. Ngamen, ti amuna, husto ti aramidan na. Agraman biyak ti kaaruba na pakibiyangan na mutin. Ay, won, mare. Nangagkuman, hindi na minsan nga alda. Nilakay mo, ti pagsasaritaan dagiti marites di ta waiting shade. Lalaki kanu a marites. Ay, sana bali at apudnumat, Mare. Jack ilibak. Marites at talaga nila kay ko. Tay tasamot ng tibisyo na, Mare. Itaman pa saan arimwar ni tatang mo, Lilian anak ko. Rinwari tayo mo, nanang, nagsublimot lang nga dagos. Apay ka, no? Diyak man na mo, nanang. Oh, agtatal na mo titay si Mangpot. Na, apay nga ta. Kasari tayo, nanang. Oh no, ada siguro nang ngeg na. Day tati san tayo nga mo, nanang. Mabit man lang, tagsarita kami itinalapat ka ni tatang mo. Winang, nasaysayaat. Ngamin, saan kumot nga roda masungbatan dagiti sa ludsudyo? Nilang tatang ti makasungbat ka dagita, nanang. Rest demet ita. Apay asan ka anapan iti ayan ti kumparem? Sana yun. Ay nawaw, itamampay. Kasanaw, nangagwa siya mutin ti pagsasaritaan dagiti marites iti waiting shade. Manan, Apay amanay. wala. Tanangag ka naman ni Mari Angela asika ti topic day di kalman. Lalaki amarites. Kunada ka no? Anya. Ay. Si kamatan ti topic day tabirteng. Anya nga itiri na na. Ay, no saan la ababay dagita? Nay. Ay, agsardeng ka man si Kaberteng. Itataam mo muntirik na ti may marmarites agnakam kan. Sana nasaya takit kitaan ang marites ti may sa apadre di pamilya lakay. Ay, nawaw! Biag ti pada matao kat di mo pakibiyangan. Agbalin ka kuma apagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho
ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, naimbaglangan tayo may kamari, Jonah. Simbang patenti order mo akamote. Oh, ay, manungaminon ti bayad ko, Mare. Ay, 500 lang, Mare. 10 kilos ti order mo. Saan ka, de? Sige, sige. Alaag nga ro dun, Mare. Ay, ti bayad mo kay Mare. Ay, huwag ngagpaisaw. Nalipatak mo tayo. Ay, itid mo pa'y nga muna ti bayad mo, Mare. Sanak pa'y ngamin nga agpautang itata narigat ti agsingir, Mare. Ay, nawaw. Sino nga men tinang ibaga nga utangag ti order ko, Mare? Ay, awan mo't, Mare. Ay, ada kwartak, Mare. Makauray ka mo ngamin, Mare. Nagadon akamuti bakit? Wan, ginatang ko kan ni Mari Shirley. Na, nangalaan na nga iti kamuti ala ko na kaawam mulad ah. Order na siguro mag-ijay baba alakay. Manungay mo day ta. 500 lang ti 10 kilos. Ay nawaw, ay naglakaan. Kawin rumbang laang nga ila ko ni Mari Shirley itinalaka. Ta sana magatang no ingina na. Agiling ta kamantaraman ta. Sapay napukrahay sa day ta. Oo, bay. Mabitlaan. Ta pilyag na imbaglakay. Ta mga no adamo na inayon ni Kumare ang nabalitong Anya dyan text mo kanyak, Mari Jonah? At dati nadadaol iti kamuti aginatang kukin ka, Mare. Anya? Wan, nalusaw ti daduma. Kat no kay Pau-Pau itla ang ti supplier ko, day dyan idiin nalam, Mare. Nalusaw nga rod, Mare. Isublik ko ma, idi napalabas alawas. Yung naliwayak, ta busy kami mo't iti garden, Mare. Sa maysa, sa bali mo't ti angot na, Mare. Iso nga, basurak latan Ay nawaw. Sapay na ibusan ti kamuti, Mare. Insublim ko maadagos atap no sino katak. Nay, kasano nga ro dun nga day Mare? Di lugi akmet tayo. Kat, anya kay ti kayat mo ang mapasamak aya, Mare. Ay ko, isublim ati daduma nga inbayad ko. Anya? No, sa anak nga agbidot. 4 kilo, tayo nadadaol, Mare. Nagadon, Mare? Ay, Mare, naskan a solusyon Tani, lugi akmet no baybay aklatan. Uto-uto, magayam da dya, Mari Shirley. Insubli na mo dadagos ti kwartak. Katis-tis tingag laang mait. Anyan ko na bakit? Sino ti uto-uto? Ne. Daka mo, gaya mo lakay. Awan, kun kunaklaang da dya. Di mo latan ikaskaso, no, anya tinangagmaw. Ay, huwag gayan. Naibusamot tanti kamuti aginatang mo ko ni Mari Shirley. Naibos nga rudan. Agorder ka manan. Mayat ti kamuti na. Mayat pa'y nga ikapi. Tanapokraya talaga. Nagbit na ibus ti 10 kilos aginatang mo Kasano, kakaslay sumot tantikan kanam. Inton sumaro na nga agorder ka. Uray mangala ka man iti 15 kilos. Adamot manan si Mangput ala ko ni Kumarim a Shirley, bakit? Kay, anya manan nga Di magasak i-gestor na itay kat nakitak nga ado tila ko na anatang. Ingka kita ang mga no adda kamutay. Ay, di magas ka kumangamin itay Nagdagsan mo ti kayo a binagkat ka. Sige, tama pa nak inton madamdama. Alaman, ingka man kita. Imbagla pang rabyan ta. Narigat, ti may busan. Sapay ado dagiti customer na itay. Ay, Mari Shirley, ada ka din lako makamutay? Ay awan pa'y, Mare. Ay, sayang, Mari. Lako matarungay, Mari, isang mamanaw. Ay nalakalaang day ta, Mare. 60 ti may sa kilo. Ay, ikanak nga ron iti 5 kilo, Mari.
Paglalao ko klatan dagiti babasit kang dadakkel, mare. Sana bali, takap-apit lang hindi kalman. Ay, mayat nga ron, ano kasta, Mare? Fresh? Ay, katuan amare. Fresh from the farm, ama ko na. Ay, Mare, madamag kuman. Sa dinumo nga iti naggapuan ti tarong alakom. Ay, mula ti kabsat ko, mare. Saan ka madanagan, tas safe mat daytoy. Ay, alang nga ron, Mare, mangikilo ka na. Pilyom atay san unay adadakkel, Mare. Sige, no isuti kayat mo, mare. Mala, agtugaw ka pa'y biit tamangi kilo ah. Ay nawaw, nagbanglo ti pangrabyan ta bakit? Awin nalakay. Tortang tarong ko naman. Dahi tatay la ko ni Mari Shirley. Uy, Apay awang kamuti. awan kanupay lakay. Iso atarong ti ginatang ko. Naggapuan na kano ngayon dahi ta? Mula ka no kabsat na. Ay, naimbag man ta damang supsuplay kan kwa na. Nalaklaka pa ya pagkatangan. Pudno launay lakay. Makatipid ta kin ni Mari Shirley. No iso ti paggatangan ta ngamin. Nalaka dagiti natengken pruta sa lako na. Anya man ang tigagara, Mari Jonah. Kwa Mare. Jak amo ano nakita mo. Ti anya, Mare? Adda igas ti daduma atarong alakong Mare. Anya? Wen Mare. Kinapudno na, inlasin ko ti sumagmamanaw. Kalpasan na, inkilok manan. 2 kilo ti nadadaal, Mare. Ay nawaw. Kasano ko mamapasamak ti kasta, Mare? Ay na. Sika man lang ti customer ko nagreklamo. Ay no kasta, di mo kayat nga isubli ti kwartang bayad ko, Mare. Tapno awan parikot, kan tapno makasigurado akmat, Mare. Ipakitam pa'y anga umuna dagiti tarong ako naman nadadaal. Ay, inbulang ko na, Mare. Ay mapan mo alaan, Mare. Nasken nga damay pakitam kanya kamangi panagnak apudno ti ibagbagam. Na, unay kan, Mare. Para day talaang parigatan nakpay. Ay, irifan bukit din. Tapno, malpasan, Mare. Ay kadagiti amin na customer ko, Mare. Si kalaang ti kasta. Si kalaang ti kanayon nga agreklamaw. Diyak amo no pudno nga tati ibagbagam. Nasalaw ko ni Manang Jonah ijidalan, Ate Shirley. Kaslada ka apa na. Anya ko matipagsakitan tinakam na kat imbagak lang matipudno. Ay! Anyat na pasama kaya? Imay dito'y tersenak itay. Kat kinuna na nga isublik kano ti kwarta nga inbayad na iti tarong alakok. Tada kano dadaal na. Anya? Madamag ko man bakla. Ada ka di naigas iti tarong aginatang mo kanya? Awan kaya? No kasta. Pudno ti atap ko nga ulpodan nak day amari Jonah. Apay, ada impakita na amang ipanagnak anadadal ti ginatang na ataronggan ka? Awan nga rod bakla. Kuna na siguro amaluko nakmanan. Inted ko nga min ti refund adaw dawatan na apara iti kamote nga imo na aginatang nakat. Ay, kita Urayan pa, no, ada may pakita na kin ka. Ay, narigat nen. Ang mga numodos na lang day tangar aramiden na. Tapno isublim ti kwartana. At tuyan ti nga kilo a mantika agat gatangam na napurita. Ay, agya manaklaon, ay Shirley. Ay, madamag ko man nana. Kumusta ti tarong aginatang mo kanya? Ay, mayat. Kinapudno na kay kayat dagiti apukaw. Ay, awan ka di ti dadaal na, nana? Awan, mayat. Apay ka day. Imay nga min ni Mari Jo na itay agsapa. Agrik-reklamo. Nadadaal ka no ti daduma at tarong aginatang na kanyak. Kaya't napay nga i-refund ko adagos. Kat awan mo't may pakita na kanyak apamanagnag apudno ti bagbagana. Day take, day. Amangan mo ululbudan na kamatan. Ay, wan nga rod nana. Madlaw kon. Kastamat lang ti inaramid na iti kamote aginatang na kanyak. Agasem nga iti 4 kilo analusaw ako nana. Kamayat mo ti kamote aginatang kukan ka iday. Napukray siya. Kastamat lang ti kuna dagiti na duma customer ko nana. Nila ang Mari Jonah ti mahilig nga agpa-refund.
Ay kaagimbestiga ka. Amangan no kalukwan laeng mati kumarim day ta. Ay pudno ka di tinadamag ko, Juna. Ha? Anya ti nadamag mau na napurita. Nadadaal ka na, ti kamuti kan taraw nga ginatang mo iti kumarim. Ay, wala na. Iso nga iparefund ko ati dadumang bayad ko. Kinapudno na dapat ti saan na i-refund na. Kasano nga ta, napasamak ti kasta. Maya mati kamuti kan tarong aginatang ko kan kumarim a Shirley. Ay nawaw. Siyak tinakakita na. Iso ay di kay agsao iti kasta Ay nagasat kayo Tamaya tinaalayaw sana kas kanyak. Ah, Nagasat kayo numayat tinatsambaan nyo. ne, si kamat ti lumabas iti sangwanan ti tersenak, pari morpe. Mabiit pa man lang. Aday baga, maray. Ay, adalaan kumakayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Pudno ka di nadadaal ti daduma kamuti a ginatang yu kanyak ide. Saan mo ta? Nagmayat tupay. Ay, kaano man ay nasumangpot tila kong akamote tagumatang kami. Napukray ka. Ay, titarong ngay pare, ada ka di nadadaan. Awan, nagpipintas. Apay, maray. Ay, nawaw. No kasta. Talagang ululbudan na. Day dya amari Jonah. Anyat ko na. Ululbudan na kanibakit ka. Wan, imay nga min idi na minsan kat nagreklamo analusaw kanu ti kamote aginatang na kanyak. Iso nga in refund ko ti daddo maabayad na. Idi na mingsangal daw, imay man ang tada kanu iggas ti tarong aginatang na kanyak. Anya. Talaga amang ibabain ka, mate. Bakit? Inawaw. Apay, lakay. Nagreklamo ka kanu ka ni Mari Shirley na dadaal ti kamuti kan taro aginatang taken ko na. Iparparifund mo kanu ti kwartam. Why? Saan na pa'y nga rod ana isubli ti daduma bayad ti tarong? Tapay ngagparifund ka ket mayat madagiti nagatang. Na,aya po lakay. Di mo ka di kontrahan ti diskartik, Mike. Sinuswitik tararamidam. Malugi ni kumarin mo kasta, Ay, sana bali Tado mo tisuki na. Hindi ka mabutang. Di ka mabutang ang makarma iter aramidam, Saan ana saya at agun-gun daway am tipada matao? Naa, mabiit man laeng lakay. Imbagam ka di tipudno ka ni Mari Shirley. Amuna no anya tipudno. Iso adimon panggapen ang mapanpay iti ayan na. Ay. Saan na mabalin ti kasta kanya? Kumusta nga, manang? Na-refund mo ti kwarta ti kumarim? Saan pa'y bakla? Urayag nga rod no adda nga umay tagsarita kami itinalapan. Nakasaritak nila kay na idi na minsan nga aldaw. Bakit? Di ta na panagnagak nga ululbodan nak ti kumarik bakla. Ay, kunakon kat. Imposible namin, Nagmayatupay dagiti la ako matarong. Ay na. Apay nga dagreklamo. Ay, okay laeng kumano na minsan laeng. Ngam, inulit na pa'y manan? Ay na, di ko na siguro kat isublim adagos ti kwarta na. Impagarob na makalusot manen. Hey, sinuswitik ti aramid na. Urayan niya pa'y ti aramidan na. Saan ko nga isubli ti kwartana? No awan may pakita na nga ebidensya ang nadadaal ti lakok aginatang na. Wala Tapno saan nga agruam? Ay, unayin da dya atao. Di la agbain, itikas dya nga aramidan na. Bakla, sa dino tinagapwam. Iti ka di ayan ni Mari Shirley? Yes, si Kangay, nagapwam. Ay, mapanak mo ti tersena na. Mapan ko alaen ti refund ko. Refund? Wan, nagbayag mo ngamin na mangisubli. Ti ko na siguro nalipata kon. Ay na, kasano nga agi refund katawan mo't kano maipakita yung ebidensya. Sa maysa, ni Manong Morphing nga asawa yung kano ti mismo anang ibaga. Amayat, dagiti kamuti ken tarong aginatang yo. Na. Anya kumangay ti mo ni Morphe. Numay
may papaniti day ta abanag. Kat awan mo't nakita na. Anya? Ay, naglaingan, dagita nga igis no kasta. Talaga pinuntiryada ti ginatang mo. Ay! Agsardeng ka man, si ka bakla! Naimbag man ta nagpakita ka kanyak, Mari Jonah. Kat, ada ka din ti refan ko para iti nadadaol at tarong nga ginatang ko ken kamaray. Ada ka di mo tin may pakitam kanyak, apamanagnag, apod no ti ibagbagam, Maray. Na. Anyang ebidensya ti kayat mo asawan, maray. Nakasaritak nila kay mo, kat naibaga na kanyak, nga awan ka numot ti dadaol ti kamu, ti kantarong, aginatang mo kanyak, Maray. Anya ko mga iti amo nila kay ko. Kat siyak mo ti aglutloto. Ay na, Mare. Saan man na nasaya at tikas tangar aramid? Ay, isublim kit din ti kwartak. Tapno malpasin ti saritaan, maray. Sikat ya dautang na kanyak, Mare. Sikat ya rumbang amang isubli iti refund ko akwartaken ka para iti kamote nga ibagbagam analusaw. Ngam saan matgayam. Anya? Di nak maulbudan, ta sinaludsod ko matlang ti daddo maasukik. Kat ti kunada, mayat kanumat ti ginatang da kanyak. No, siyak ti sika. Sardeng hamon, ta kinaswitik nga aramid mo. Saan anasaya ti kasta nga aramidam? No, sika nga tama ti pangaramidan da iti kasta. Mayat nga tama ti rikna, Maray. Kuwa. Makonsensya ka mat, Maray. Taday tadakas nga aramid mo, ti pakay babainam to. Ay, wow! Sinuswitik nga aramid kat liklikan. Tamangan no day tapay ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ginatang mo ka di timbagak agatangam, lakay. Anum ngamin ay ati baro cellphone, bakit? Pag live selling ko, lakay. Live selling? Wan. Padasag mamatag live selling iti Facebook, lakay. Apay, anya ilakom. Ilakok dagiti gamit tayo asan ang maususan. Ay na wow, ada nga tamayat agumatang. Adamat siguro, ah? Adagan ka ah. Agam, pilyam tayo mabalin pa ama usar, ta nakababain. Uwan ka di lakay. Sa anak mat arupat kwarta niya. Tulungan nakman na mag-set up ka dagiti usarag lakay. Ay na wow, ag live selling ka iti Facebook rabiin. Uwan talaga arabi iti pa nag-live selling ko tapno adda ti viewers ko lakay. Isumot ti aramidan dagiti online seller ang makitkitak iti Facebook. Alalam, makamuka. Awang pa'y mga rod amok may papan iti dayta live selling. Kano mabalen, saan ka pa'y kumaamaturog lakay? Apay adapay pa aramid mo? Tulungan na kumapay Tsak ka ba lang tiag live selling no siya klaang. Naparpartak no adda ti katulungan. Oh, nasapa ka mat ngayon may mare.
Wan mare, alaag ti order ko. Tay order mo iti live selling, Mare? Wan, ala ako tapno saan ka amabannog amang i-deliver iji balay. Manong aminan day jay? Ay, 450, Mare. At to'y tibayad ko mare. Agyaman ak launay, Mare. Agyaman ak iti suportam. Awan rumbang apagyamanam mare. Nasaya at kit di ata na panunot mo ti kasta. Naurno nga dagiti na order ko iti online, Mare. Jeda dumaasaan ko pa'y anausar, ilakoklatan Sayang mat no madadaal. Ay wan, pudno day tamare. Ilakom ta sayang mat na iduldulin mo laeng. Pagbalinam kit di na kwarta. Agpaili ka ita, saan ka dilakay? Wan, inaksing rin ti bayad tinatag. Idagas montuman nga ro, dagiti order ko iti dropping area. Alang aro ta, isa ganam talak inton madamdama. Agyaman naklakay. Sayang nga bintipletik, numapanak pa'y. Katadda ka mat. Awan paregot bakit? Isend mo latan no sa dino ti pangibatsak tapno amok. Nalpasan lakay. Insend kon iti messenger mo. Ala, isa ganam mo. Agdi ko sa alang. Ay, bakla. Ada istorya ken ka. Ay na. Anya day ta? Tapay nga katawa ka pa eh. Ay na. Kasla agbibisin tumot nga min damari luleng ken lakay na. Ay, apay anay bagam ti kasta? Kastoy nga men. Dungag ka Kabayatan ti panag-Facebook ko. Nakitak da luleng ken ti asawa na nga agla-live selling, bakla. Anya nga tin live selling da iti Facebook. Dagiti arwatan da, dagiti usar da. Ganun? Well, ila-live selling da ti gamit da? No kasta, talaga nga bibisindan? Ay na, makakatawa nga ron bakla. Ay na, urayan niya ti kinarigat ti biyag. Ay, jak pulo sa rami, dun ti kasjay, anyan. Ay, uray sakmat Ay, no way! Nay, Miguel, sika mo ti lumabas dito'y paraangan, may. Nananaan niya nga iday tabi nagkap mo. Ay, order na kiti customer. Ay, ado nga min ti customer ni bakit ko, maray. Ay na, wow! Talagang samot nga bisbisin kayon. Nakita ti live selling yu ka, di na minsan. Apay, di kay ka di mabae, na mangilakaw ka dagiti gamit yo. Ay, ako sayang ngamin maray. Kaya hindi mi mausar ti daduma. Ay, wawawan. Kasta siguro no agbisbisen ti may sataw. May lakaw agraman usar. Ay, saan mat maray? Dagiti la gamit, anabayagan na naidulin. Iso ti la live selling may. Iso mo lang, Ay, no awan ti baga man nasaya at. Ay, agpatuloy ak kuman. No siyak laeng, nakababain man ti kasta. Sige maray, panawang kan. Na, pimanaw latan. Di na pa'y sinumbatan ti saludsud ko. Hello, Mari Janet. Hello, Maray. Inusar kong tibag aginatang ko ken ka, Maray. Nagmayat si ka. Kunaktumat nga min ken ka, Mare. Bagay mo tikas jay abag, tamahilig kang agbistida. Wan nga ron, Maray. Nakita ni Nanang kat salsalutsudan na no sa dino tinangalaak, Maray. Kursunada na kanaw. Amangan kit day no adapay ti kastoy abag mo, Maray. Gatangag. Ay, may salaang data design, Mare. Ginatang ko iji Manila, idi nakiseminar kami. Adamot na dumang, sabali mata design. Kaano ngay manan nga ag-live selling ka, Maray? Taagbuyan tuman ni Nanang? Ay, inton umay alunis siguro, Mare. Labaak pa'y nga umuna, tapno presentable amay live selling. Ay, sige, Maray. Itagnak to inton ag-live selling ka. Awan nga mintiwayak amapan agpili di tayan mo. Ay, awan parikot, Mare. I-mention kanto inton ag-live selling akmanan. Nay,
Ay, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, lulay. Sa dino nga iti papanam. Ay, mapanak gumatang iti sabon di ta Tirsena. Na, ay na wow. Ang mga no plano manan nga minti ag live sailing. Ha? Apay, di kayo ka di mabain kanda kay mo, lulay. Ila ko yan samot amin na nagamit yaw. Ay, saan mat? Taylaang mat saan mi nga usaran. Sayang nga mi no may dundulin. Sa maysa, saan mat ano overuse dagiti gamit mi? Mabalin pa'y mat ama usar. Jeda duma, saan mi pa'y kat di ana usar Nga pay, agbisbisin kayo ka din. Na, pakibiyang nga mat aminan. Agraman pa nag-live selling mi nga agasawa. May salaang ti maibagak. Urayan niya pa iti kinarigat ti biyag ay jak pulos aramidon ti kastaluleng. Ay, no siyak ti sika. Ay, iti bulatan. Ay nawaw, apay kumakat ginatang kumat dayjay. Saan anala ka basta ipadawat? Aglalo pa'y katnangina jeda duma. No, umapal ka laang, iso nga adu ti saom. Ay, nakita ti shared posts mo iti Facebook manang Bioli. Ni kadiloling akalugaran tayo, ti patpatamami ti daydi apos mo, Wen, nasalaw ko nga rod ti tadalan. Kunamlan asino agsasao. Ha? Ay na, ano bang sinabi sa'yo? Ti pa nagrit na siguro kat umapalakin kwa na. Che, Uy! Anya ka palam kan kwa na? Ti pa nagla-live selling na? nga isuma na. Anya ko ma, ti maapalan ni Jay. Naimbaglaga na, ta nakapagtupulak itay, tanusan, ang mga nunakaramanday Jay, babae kanya. Nala, mangrabiitan lakay, tapno nawayata nga ag-live selling inton madamdama. Tulungan naktumanan, Ay na, kasla nakababain ba kahit? Ay nawaw, anya ko matipagbayin am lakay. Nagadunto mo ti mangmangag kon. Kas kumaitian niya. Kat katawan data dagiti ka aruba. Kasla ta kano agbisbisinan. Asino tinang ibaga? Dayjay manan aviole? Kanya pa ngay. Kan dagiti kukumari na. Ay, di mo na tay kaskaso. Santa na parikot dayta. Ti panunutam kit de, adalat tamat dagiti mayat agumatang iti ila live selling talakay. No ngay si kapay lang ti ag live selling. Ay nawaw, sapay planok ti gumatang iti pangkusina nga live selling ko. Tanaibos ti pre-love agamit tayo. Ay na, nagmayat-mat to in-deliver mo abag, Mari Luleng. Sigurado ang magustuhan ni Nana Juana dayta, Mari Janet. Ay na, saan mo't amadlaw asikan han, Mare? Kasla kabarbaro pa ay. Wan, nagapo ija abroad dayta, Mare. Isumat lagayam, Mare. Ay, wan gayam. Si kalaang mo't tinag-live selling, iti kalman. Saan na ka na tinulungan nila kay mo, Mare? Ay, saan nga rod, Mari Janet? Diyak man amo iti dayjay. Nangag na kanu nga min nga do ti saudag iti kalugaran tayo, may papan iti live selling me. Nangagkumat lang da viule, kanibaklang agmarmarites, di tayan da viule. Da kayo manan ti pagsarsaritaan da. Ang diyulatan ni kaskaso, Mare. Anya kumangay ti bibiyang da. Kastamot laang ti kunak, Mare. Kas lang amin baknang dayjay abyuli no agsasao. Ay na, itaapanawan. Saanin nga uso ti bain-bain, Mare. Masapol nga agdiskarte tayo, tapno agbiag tayo. Narigat mo't numang namnama tayo iti utang. Ay bakla, umayak man. Ay, apay aya. Ang mga no, adda pa'y extra cash mo dita. Ay, awan. Tangala ako may ti kwartak ngay. Wala na, pautangan na. Agsingsingir nga minin, di nakautangak. Tawan pa'y ti mayawat kumutken kwa na. Ay, kwa. Ay, pasensya kan Adamot la utang ko abayada. Ay, nukas ta nga rod, mabalin ka day. Dituyak pa'y laang ayan mo. Amangan nga min no, umay ti nakautangak ki balay. Ay, inja kaya ti mairaman Kas nakon, adamot utang ko abay bayada. Anya
Anya dayjay, sir. Salud sudak kuma. Doon ang bayagan nga awan ti tao, di ta balay da biuli. Ne, at damot iti agsapa, sir. Awan nga rut, ta nakakandado idi na panak. Na, ni, anya aya ti masapul yuken ko na, sir. Saan nga min nakabayad utang na? Saan mo ten reply text ko? Na, day tatirigat na ita, sir. Ulbudan na samot na jay tao. Nasaysaya at samot no agderetsyo kayo langan iti barangay hall, sir. Padasan nyo, ti agpatulong ka ni Kapitan. Naggapukan samot iji barangay hall, Mari Janet. Wen, adang amin mang sapsapul ka ni Violay. Ha? Apay ka no? Mabainak mo't kanyag saludso di tay. Basta ti kunana kat ada ka no utang ni Violay kinkwana. Ay nawaw. Nabanbannog pa'y piman ngay may dito'y barangay tayo tapno agsingir laang. Ilamlamangan samot ni Violay. Kasla nakitak ni Violi iti ayanda bakla iti agsapa ah. Iso siguro ti ilamlamangan na. Ah? Di bale, ta damot ni Kapitan amang tulong iti dayja tao. Makaamumot ni Violay. Damot lagayam ti utang nang kaslabak nang no agsasaaw. Anya ti kunam, Miguel? Adamang sapsapol ka ni Violi? Isumuti ko na ni Mari Janet, bakit? Amangan mat no nakautang ni Violi. Uwan ka no? Ay nawaw, aging baba nang no agsasao. Ita, isugayam ti adda utang na. Dayta nga rod, bakit? Ay, nakababain latamot dyan maibarangay ka gapo iti utang ah. Nakababain ngam ti aglako iti kumkumporme iti online. Kumusta nga iti karoba, Mari Janet? Ay, jakman amo maray. Napanda Kapitan di tabalay daytay kat. Ay nawaw, nagadua sa una kanyak idi. Dayta nga rod. Agin babak nang agsasaaw. Makitam dayta. Isugayam ti dakkel ti utang na. Un nga rod, Mare. Katawaan dati pa nag-live selling ko iti. Narigat at talaga no umunon at isa umare. Iso asika, itultuloy mo lang ti ag-live selling, Mare. Di mo ikaskaso ti bagbaga dagita at tao. Saan mat nga isuda ti mang pakpakan ken ka? Ay talaga. Ag-live selling ak manan inton malam, Mare. Kasla kayat kumot nga rod ti ag-live selling, Mare Luleng. Mabalin mat, Mare. Agbawasak kumamot iti gamit me. Kaano ti free time mo, Mare? Ta isuro man mat no kasano ti ag-live selling, ta padasak mat. Anyang iti ko na ni Kapitan. Nasken ka no nga inutok abayadan ti utang ko. Ay, parikot ko, itano sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Ay na, panag ko na, kadnaskan nga kita tamutan iti pagkwartaan ta. Ay, nagkita aktuman may. Sapay dakil ti utang ko. Diya kaya ti maibalod no ko, bakla. Ay, anya nga tano padasin tamat ti aglako. Aglakaw, iti online. Well, amang ano makaurnong ta. Ay, no siya. Rugyak samot din, ti mangisursur iti natang bakla. Ay, wala. Natang Yudita! Gumatang kayo! Anya ta nateng alakom, Violay. Ada utong, kan ugot ti kamute, Mariluleng. Mangisur-sur-sur kamat gaya man iti nateng ita. Ay, kasapulan, Mariluleng. Nas ka na makabayad iti utang ko. Ay uwan na ah. Kasta talaga ti biyag. Nasken nga agdiskarti tayo. Ay, mawan nga road. Ay, Mare, pasensya ka na. Pasensya kan kadagiti dakas na naisawsawang ko ide. Pasensya kayo, no? Kinatawaan mi iti live selling nyo. Ay, po, karmak sa amutin da ito'y, Mare. Ay napakawan kan, Violay. Nan, kita agmang kidi talako. Makasidsida akmatan iti utong. Ay, nawaw! Di mo kat
matawaan ti pagbibiyagan ti padam a tao. Aggagat kakit dimat tapno makabayad ka iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.